Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari Incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western.
So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Egetabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho Karatina. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia njigunga international herbal medicine. Asenye litari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobugate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nye kwa buli uwa marembane chindwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiri ya marigiti umuchobo songo. Wase, tuakiresime asi number 0722 245763. Daktari yakuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akwanda ukura matukato lakini ekero bakwira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete. Makia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 1515
00 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mugusi omwancho murigeri ni garuete asense mo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere cia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kuri ndo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense mo ya pipeline omwancho murigeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asense ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi nto beto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka ase Gusii ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge akonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe Christmas number 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatare ichobutindu.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mwancho murigeria bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago giensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakwenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi 45 ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi. Mwancho murigereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho murigereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna chena kuru Mwancho murigereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwegwa. Mwancho murigereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinse mu Chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batogokora ege korugia ito tonyara kwa batogekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyara kwa batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Makia ya mbireo seino mbireo asa matuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa noboremi likomera liburuga lisamora byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha.
Mwancho murigeria bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene erure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago giensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Mrna na balibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana mayia. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Mwancho murigereri Ensoko TV egeta senambe yemo ase liro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho murigereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi ase chinse mo buna ichana kuru mwancho murigereri elitonyara ko batoko wa omugusi ora ase mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nenyara nyara ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba una chinse mo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchiko batoko kora eke korugia ito tonyare ko batoge kora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyare ko batogo koraleria okorali kwanya gosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi. Mrna na balibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana mayia. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri Ensoko TV ntabe to koletera amangana majia buna neto gwateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkoro kwa Daniel Omwaga ne Ensoko TV oboroso womugusi. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao
kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662 ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Bwensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane eye Bwensoko TV uboroso bw'umugusi ya bwigeta seni Bwensoko TV mambia bono no gusona kugina kwanenga kwabokiribia nonye twanyurwa keigo kuri ni maito manje itumurigira kwabokiribia kuyariganira semero bya geritiko tagateba kera litiko ne litiko linde nano igo kera litiko emambia ne kiga cyo kumwakiro monguru ngambia mono kwaro litiko linde igo nga asumuru Bwensoko bwakire na ningo kwanyanga Bwensoko bwakire aigo ningo tukonya tugusanga twatebanya abigo twasema litiko lya rero nigo ligeretie litiko lya ankyo nabo igo eikigocha tagatebanga ni litiko lya tichi gatano litiko lya Friday
tariki ne 24 no chama tukunagendete kumnyoka kuri ndogote bonsi ne mirimo yo monguru na bigo tukumwakira ngambia mono kuri no machito murigire mambia bono niho tunyara sumtanda ito Facebook na biga sensemu ya YouTube ilo genda gusangana ntwe boga sinamba ito studio 07886663 078 marakabiri 6 maragatano na bigo trineri namba yo moira na bokubekorwa kurwago iga ugose ujumbe yago etogende temotwe ndochega kran Dennis na bigo Barnabas kibaso bantubere ujumbe ga batukwaniriye mambia bono ishiko chikunya kingo sanga na kuri no manchito murgeria tagete turaswa asense moiria yamaya nara kumanyiga tiali agendete kwenekiwa kura chinsemo umanchito murgeria etunyare togosuka mutwe na bigo kumanyania hanonsia sore oliori nero manchito murgeria musune na ndo motebinga neri tukolinde onyekage chiri motebi tabasko gechwe kyara nyasaye twanjire twarorire ritkolinde kuri no manjito murgiria amna na kumanyiri no tunyora sensemiri ya YouTube na togo chaka bene nigo togo chaka samaya ndara kumanyiga tiari agendete kwene kiwa kurwa chisemo angemono kura sorongore turagusie county ya Kisii ne county ya Nyamira togo chaka bene ababwatani kurwa sensemo ya Kenha kera NTSA ne serikali ya county ya Kisii nse ya Kenya Tractors Association nigo batwalite karo na boncholia ne chigari cyumucanga iriko basemya igoro ya marago babwenete kubwatia chingaki chobokoreri bwabo nonya nabo nigaboncholia abo babori kwenekya obolindi asibara manjito murgiria norobotu babetero kwarigo no musakito tigaturaronyora asubwagari nege ikaro kya bene kene kigwa imeyumo cyobosongo asobosemya bwarwegwa gucya asobonchelia bekigali cyumucanga okwana omuteneneri o NTSA bwensemo ya South Nyanza Adenado nigo aerera igoro y'obulendi anene ase okubwatia amachiko y'ekibara chingaki bagwikirania obokoleri bwabo. We also echoed our sentiments in regards to the matter of road safety, especially the issue of loading capacity, the issue of drunk driving or driving under the influence of alcohol, the issue of having the right documents from the driver in terms of the driving license, having roadworthy vehicles on our roads in terms of motor vehicle inspection. Asensemo y'omunyakirugo o Truckers Association of Kenya Rafael Abuya nigo aerera chinjira abonchereria bekigali cyumucanga barakonyeke oboigo eserikali ye county ya Kisii nigo baerera okubwatira no kuya naboigo kubabolia chingaki cyo gosangereria ebirengerero gwesokya eliokorwa amagani yabo. Hatujawahi kuwa na mkutano maana tumewapatia uwanja wanafanyia biashara na wanakombla vizuri na mambo ya revenue. Kile ninaweza kuwahimiza ni kwamba wakati wa public participation waweze kuattend ili kwamba maslahi yao yanaweza kuwekwa kwa finance bill. Revenue officers here ili tuweze kuweka akili zetu pamoja na tujue jinsi ambayo hawa transporters watasaidika. Oboteneneri bwa Kenha nigo bwerera omuchando monene baenekya ase abonchereria abo no gutanyora obosemya boisaine igoro yale babwenete kumurikira chingaki cyo bokoreri bwabo ase baenekye buna nigo bara yakore egeikaro yukubasemya omutinyo kyanda omwakoyo iga kuwafahamisha mahitaji ambayo wanafaa kuwa nayo wanaposafirisha mchanga barabarani. Changamoto kubwa sana ambayo tumeona ni kuwa kwa muda mrefu hawajaelimishwa kwa sheria ambazo wanafaa kufuata wakati ambapo wanabeba mchanga. Na kwa hayo tumekubaliana na wao kwa mwezi wa 9 tutarudi hapa tukue na kikao cha kuelimisha. Leo tumejaribu kuwaguzia sheria ambazo tunazingatia wakati tunaangalia mambo ya kubeba uzito barabarani. Bono nigo bagokera kwegwa libaga lyokokora obonchereria ase chinsa emerongo ebere nainye. Na tumepata kuwa wamekosa mambo mengi na information mingi
Kama tumepata wako na shida ya kutransport mchanga kutoka 6 hadi 6 pm, na hiyo kitu tulizungumzia na president akakubali tufanye kazi 24 hours. Hata ilikuwa inazuia project yake ile ya muhimu kabisa ya National Low Affordable Housing, na kwa sasa transporter anakubaliwa kutransport building materials throughout round the clock, na itatupatia benefit mzuri. Kerubo Frida, Ensoko TV. Mwanjito murigeria tugusuka mutwe gekoro kiugo ichania sensemo ya Irondi Nyaribari chache county ya Kisii nigo kiabeteke korekana gusigia kobete giugo ichania maiga yomubere gutoke ngoro ime bo mwane nyaruka bwe myaka 15 yo tugitemambia yeri tukuri igoro gaseti bugima bwae engoro imo mwanjito murigeria imesa application ya Irondi location ya Tarachensemo yobunge Nyaribari chache county ya Kisii. Mwanjito murigeria tukatunyororo robotyo ruo rogo ichania. Ege kore kyogo ichania nigo kiana kigwa rero mambia ase sublocation ya Irondi ase location ya Tarache bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii. Aya nigago chali morioka kinga kyo mubere bo mwana musubati we myaka 15 no yamo uyoto kago tugutire ase ngore ya moime okwana n'Ensoko TV tatu mwaboni gate babuna umwana oyiniga boleta asege kagie chigwikibere abwase kolendera romambia atokaga tugutire ase nkore ya moime gasirete asirire kurutara 12 paka bona gatwajira kama rengo ngakoro kuteri binimura ono tuachire rakinya magora gaba mwe gasamba sambiri ono kurio twara morigire sana twara bikire paka police alafu tuana komanya tuanya kanyora kenda kibaka paka tuachire komanya rito kuliara kagwete ngone ana tukubolia serikali yakoro gutukubwa abanyakinyoro bensemeye igani go banakiega koreke iga abwase batebanga nege koreke aretiro bosoku ase ensemeye iga na gechirigune nganeye omocho korona kongentwa obekwe ngoro ime tingo tebanga agagwete ime oyo gangentire sengenjo bere miako gotara senkoreye igangentira karutwaria obo kageru obo bwabere rondi obo chingo bokoboke tintake tikobarora intogo toma mwana ito tolemereri ngotomirwe igo tintageti aba mukone guonjokana na murigeretia abana monga makoru mokorera abana baitebi bebuna birinaro na gari abamintu egekone ko monto korete nkorore kanari lakini isi ukweli bona bamurame kuri abasibati gamuna kinsoti babente bakombigwa igonde no goichano konene asingi njunje na minute ose nenyari kana ngomwene nko monyora tulengurine nande konye tubwato okuganyo konne mne family konyora umwana ito na tokanga babaira asabeire tomonyore tomora kale moyo lakini ya nyare kaniri tukolia ara chinsa chamambi utogekanira ine kasiliane na nyorire yani na nyore ganga kuini akwerite ngoroime kikoringia ko bairondiga lakini rende oyo kore tayaro muna abasibati abatuigorite bagukura koraiga ensinyo torende kuruga kakiri rende mbobe sana ga kore kirondiga kiatangasirwe nanya koragente kamne gisambia rua ekere tokonyora omwana ito gaki omocho koro ito arutire ngoro ime yani oyo korete gekoreke gaki Nyasaye tamomorembe gaki yani nigo tokumetie twabeire no bwabo bonene inganto tomeno ena abana baito gaki yani twakumiri nande twakumiri oyo koretaya gusaba bakoretaya Nyasaye itole igoro gaki to bamorembe aserieta ria Yesu omwana oyo kwinira omwana konyora kwing'ente nene yase ngayabo wako monyora njero kwa matai baba gano netara maja kuminyokorete gano netara gaki baba chingo chiri nyimokeri onyimokeri gaki kwa moto makere yento genda gaki baire nyino bosoku bogo kumya oyo korete oyo gaki omwana gato metwa mabere etarenge botuko ngai ache tagochaza gotoke ngoroini tigwa monene Nyasaye na gambia banta beki na getaere goikakare na kare basi bano mwancho murigereria abobisa babanyanyimbo nabobisa bekumbekeria gya disaster management
Koruase County ya Kisii nigo baikira senseme yiga na korusio mobero yoiga goika asenkendu yomo Obosongo ngo reporter ya Ensoko TV Koruaiga sesa location ya Irondi ase location ya Taracha imeye bunge ya Nyaribari chache County ya Kisii ninche eno gichana Mosinto Onyambane Manjito murigeria roboturo roagichana nigorogo ichane sana kurende nigotogosaba Nyasaye nyare kagokuna chinkoro gose nyare kagokwana ne amate ya ikiagarega kole mnekyo ngoko igochagia ichane no ine binyire bitu manjito murigeria na intuna abagusi kurento gosuka mutwe nigabonchire kuro ichire ya Kenya nsemo yubunge abamuchoge barabwe county ya Kisii na baroba bete bakwigolirwa emetaro eyo konyora yatichire nakolenta machi goterema asomo cyoyo naboigo kwene kyabuna ebirengera libyo bochenwa se chireyo una kubaruseria obochabu nabigo kubabekera chikapros boyana birebe gwikaraniwa machito moliera nebikora byabete bigokolekana ngolitsko rigoro tigatrara rigati yari abetega kwene kiwa unenjera ya mayugusiro ubunchurira na kwene kibirengo byobochenu imeye county ya Kisii ngukinabire nigabonchurira kurumuchyo Kenyenya ebunge yabo machoge borabubago keire obokoleri be county ya Kisii okubatichorere metare yikonyora yatichire na kugendera guchincha umuchyo iyo buna kubabikera chikabro Marieta ne onkoruku David Okerusia Temba main representative Kenyenya sub county ongwa kero mwesimiwa oito Simbara tingambi yamono kwa niaba ya bantu ba Kenyenya na tokonyete muna antwe committee na twarorire buya na tokonyete e container konyeto bolete ase eubie kobeku yacha yoyu ngena akire buya mono motaro ikonyero se cyandika matuka mange buna cyomo baka oyo mo bubumuki otanambi yamona soto Rosary Kenyenya Samaria tangoro kudama clean botere mo imen rep o Kenyenya market nandengira nerio mweshimiwa oito gavana sega singia atokolere yo gotichorere metaro konye yatuchandire muchafu konye boichoire Kenya gaiga nonya nabonigo baburire county yukwagirira kubika ebyambukiro byo gutambukira iryo kugura ebintu kurwase kiduke cyo emetare tete ataragikorosya tarizo kujugwakeranya masoro ayarushi gwa ayange bitano iga ngo twanjera tuira niga kikasyo magitambukire baho cyakoroshi nande torushi Omuraiba basaje kwicire iyo nigaru kubule gukia serikali ye county ya Kisii gwikarania yayiga biri toganeti tokoreru bitigarete no korosi stadium yaito ya Kenyenya korosi chicho chirororo chiatigarete nchira chitari operational komenta nayo gokonya abantu barupara basoe guchie chiro ime elinde lyo mbatachwa Omuraiba basubati bwicire iyo nera nigate babuna okwegorwe Jubak Street nigokora chikukinia amagendero yamagacho ananase bali bataragacha bubaganyete Jubak Street yechigorwe tokumusaba tokonye n'abantu bo kuigora Back Streets sengenjo nonya abantu bagorira marimo basinyirwagache sengenjo Back Street injira igoro atokonye tuigorira Back Street muna bagenda takunyogotichore metaro iga baigorira ne Back Street elinde Kenya yaitegare togenderere busi atokonye sana tonyore bintu bito gokorere gasi byonsi eso ensemo yo kwagusa ko lipoti rigetaseni Ensoko TV kurwaze chinsemo cha Kenyenya ebunge ya Bomachoge borabwe county ya Kisii nchereta na Apollinaris kama Manjito murigeria tugotigana roboti ruro musake Apollinaris kama nigo tugosukana wikase county ya Nyamira asogwetania baroire 23 kurwase county yo banyarete bakobwa tukirwa bukonyi wabosabwa maisa somo chando wichi genge mwanchito muriya ngusabo kwabira asomo cyane wicingenge maiga yo kulingoli rwa sensemo ya Makairo Township SDA na gukwanime ya Makaira se ward ya Bogichora semo yo bunge ya West Mugirango ime county yo nigo bakwanite buna basire tuwe na kwiranya gitari nebyombe bitari bya serikali ya FM Mora PM Foundation na bego Douglas Urutwa Okeo Bisosa Foundation
ekero tuguika se kenyoro kia makairo nigo tukumirana na Florence Kerebi Mayuya aboigo Edward Moriasi uyu kurwe kenyoro kibebekaine kia bosiango abakwerero mochando babire bagotwara nene mona sa maiso wetani kakio mwaka oyomo asomo no kenyanda ntobu ai cataracts elise lili aranjandire ango mwaka omugima igo no yo kabere ana igwete buna ne gintu gego chanja akekweyagia lakini monekero na chikweyagia matuka akaera ngo enusu mwaka mitinyi sitaiga nkanyora na ukoire nare korora nonye no korora ni bwe ngombe ego ntu makuruma gaiga tinkorora lakini bono narorire amaisa erise ali achaka yani juice rero igatari kale mono ono gukikorigereria ndora yani naneri kongo litinkorora buya lakini bono ndocho na tiaro setibwe ka onkonyire ndocho ya anse de korora nigo bono he amate igaire ne kibako kera mega yesiro yokobweni wabosa na kubwena herio korora wetero moroberio bwebyombe bitari bya serikali bya Philemon Morarapi Foundation na boigo keria Douglas Orutonge Resource Foundation abugo ikabono bairete baruire 23 goikasenya gitari me abosongo na kubabweni abosa tuacha abantu baitumba cyane gitegoro ya maiso batarikorora babwate chinkenga Cantalax twakolete amagana akor ku screening abantu baje nabange agira abantu batugete babwato bakong'obwo barenga abantu 23 mbaire tunyagetari nabanyagetari twarete ground barosigwa maiso uno mugina maokoro bonungo kororale tare korora nabanda abange bagukwanekerekia baruira abo nigo bereire ubuya banyareko bakonyora ane mono asesire yo yabagerere kurwa ase gurube babwate ngongu yo gotarora atu arwa iga chuma ine nabanyagitari fa nyanchuma ate bosongo mwishimiwa na watokonyete egari mbosa nanje muna twaikire gaiga mbosa ngama koigwanga mwishimiwa minto disosa na piemi ngambale ngi makairo ngai boli nki ba nkimwe kubale goteba ngaya na bubale ngasama nganaye atokoira ngoiraniria baishimiwa bakorete gacie buya murara tiemi na disosa nere bangi komu kubairanira mbiya mono toiranire kurworo asensemo ye family ne yamate nigekerekyo yereire ubuya yanyorire anene mono hasebarachi okerania chingaki chiri bagotumeka korenda abarwaira abayiga uyu mama oire twasenya getari twagokire mono asinginju yokurunya getari na inde bona bweni gwakororia maiso yongo akera mwesimiwa murara abiemi oyoto konyete abayiga baire twasenya getari tumaete mbaroro konye bare Nairobi bamenyete karase bono baje komyogo goja ne gisiringi ya 50 gosera abantu nindi baganete uburayi obumbogo konye abantu baito uburayi burakonya abantu mboli bwa amakorwa buna amakorwa yatogeneta gokora esire anyareko bage kwenekiwa anene mono hasabaruira barwarete amaiso nigo yabere sire nene asebono baireire hokorora na kwenekinga kwendera bare mirimo yabo tambe kurwa ase kenyoro kia makairo ikigotoka ase wodi yabo gichora ase bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira kingo reporteria Nsoko TV retera Nyariki Steven Embonde manjito muria uino musakito Steven Nyariki Embonde kurwa ase county Nyamira kwegure na babete bakuwatkirwa obokonyi kunene nande togoska mutwe mega yebikoro byo gusambwa chisukuru kwenekiwa ase ubonge me chisukuru imense nigoli tukoli igoro babwatani bekyombe kya Mwanyagitinge Heritage Council bakurogwa no Munyagitumbe George Nyakundi omongina omotangani o Miss International kurwa magwa wa Nyarinda omoikobo amono morandia Joseph Nyabicha banyarete bagokwanira na gutarira chisukuru au gusanga igoro yobe bobo gusamba chisukuru na makwa arabanyole aborokiwa bali bakubwatiraniwa no gusambuka we chisukuru manjito muriria tugaturategera na konyori gati yali babete bagokwanira
lero igotwatara chisukuru ibere isatu ika chisukuru chiria asense orokongo rwaitu rwa Gusii asa abana beng'atete mbasamba chisukuru twetire na bono chisukuru ngo chigosiekuchire igotogo saba abana baito sibakogenda na abaibuli baito abaibuli moikang'e na abana baito mubasomi muberese na gosambe skuru gose gosambe nyomba ayo na maera goitera amanyinga ejune emuma na abana kwelita bakine baba murabaya na ndi baba baswati abaya nali baragale yo orogongo na eamate ya Gusii eritogoteba no Gusii negetinginye keng'aini ebitinginye ebi biachireka mu bitate bia mu byegerie amasikani nechinsoni nechimbaratero chio mu Gusii gobono yangwa kangambu yamunase merobili je twachege sabana ba nabe bwana tabana bakwanirwa yabagoikase beba naende baiboli lenda abana baino buna bana basonga bagota banga like mother like daughter like father like son ase igobono mwana o karago chienda chinchira chimbe ngai kwamanye tagenda gosekera rwe sukuru tachetika tokumanye sagenda nabo bako imukichinge cyo chimbe korusi kokorende twarorira abana twakwanire na barabo chisukuru chinyinge cha sambiri buna Gusii iga mbobe sana abaiboli bachandeka bagacha chisukuru gose serikali jamana gosamba tigebinte byo abana tikababa nechinge cyo chingiya naende anko batebinga moiboli kokora moiboli onde bwensi okoro mwana okorege into ekebe mukani buna karega twarenga abana babantu bonse tayoyo tata na baba bwika igankorete Kenya Institute of Education English Curriculum Development eri ya 844 naende kamana okorege into gekoro kwa child guidance eyibona child guidance na ere yoto tugani tukorora ng'abana baito chinge choka kyaba Gusira na magega ira na magega toi gorori toirore chinge cho chiri cheito cho Gusii challenge cha masikani tigotiga abana gocha sense twatigire responsibility yeto buna abaiboli twatigire abarimu bagokora twatigire ense gokora na kiye kugara nonye ne chisukuru cheito chikoba chikoya lakini we thank God inga chisukuru chinde njiro chatigarete chitayeti whereby mbaka mwanyagetinge babere bagonjo kanana erinde koira nelinambia mono ase bali batasambete chisukuru Manjito moligeria tutigarita se county Nyamira bari bagosomia abana bakeba ECD cross county yo nigo bagoserere gochako koromogiro wemeremo nya serikali ye county yo trigo chiago tegerera na wikirania amagani abo abanyarite bagusangana barime yo mucyo Nyamira nigo barwete AK ya moyoka eriyo gotegererwa abwase batebire nigo bari yariganie waswachi bara na kurobekana nyamagani abo tari gochikonyara kago tegererwa na baiganyare kawikiraniwa Asama litanguru kulinet mumanyi ndubi njomo likyo manene bweke ombeke abalimu bali bachekeche abali abaiboli bamaite buna abana be nasari bano ntwachi twaganyalinda makaratasi abakorusi buna chisilipu togogete tokuna kubanga chituripu gocha makaratasi tachi anyoru twekatare 20 taracha togateba yaya ngo upload bakali toganyita uploading yo saa 3 tare 20 bono butuko aye bali muntu raragire message yo silipu asiyuso gakie bikuro na kitoko bae haso bwenge county ya Nyamira nkike mwatu chandira iga gaki maybe mugabana tamaiti mangana ya lakini iga abantu boko nkike genderete ndubane totete moto HBS to kulingana na esari sibuna ya 2023 July yani mokole implementation kiagira besa onye besa njiyo skuru teyo mpaka litkoliri moja wekaranza mote abuna chibaseno echi buna korutumwa twakadige 2020 to wakanu musara kitokoro ku special sara linto maiti to rechi special 12980 na esa arisi ya eteti muntu wate diploma peski ya yewe neto kuchakira 34 go comment bi allowance na kuja round na bekulandi kintu 38 to 40 something omuntu we certificate yako shakira 24 lakini saa hii yako 1872 eseri tangoro ku Geko Dennis no mwarimu wa ICD Nyamira County chibese chyo kainande moirete gochi nande ko yatangase tugaiga ensengima bakabairi baito bakale mache mundu ebagogete nga bono twamente ruchibesa totige ko basabe chyo
tokogora echumbi motago toruseria obosoku obo motwakane chibesa chiri SRC yeti twakanu nento tobwenere tokora egasi ebwenerete buna togokora batambe rero iga buna totenena iga abarimu amatuko narenga twarure batarure tichibesa itonki togokora omosiki arai ogotenga korusumatatu mpaka kieleweke gavana twagusabire ntumwete no tosigete tigagotegerera abantu abo bakoboko bakunuvaika bagutunyanyasa mwarimu komanjito murigeria koigure bari ba ICD batebire nigo baguchikonya ndo mugiro nyamagani abo tari kugikunyara ka gutegererwa kore ntigaita se county ya Mira moseneta bwe county yo kongo mogeni nigaire igoro yo botaikirana ko mugabano we county ya Mira moske amosinyari basamaga chibunge senate na gukwana mogeni nigatebiro mugabana amosinyari bo nigabwene twike senate ritko ya igoro erikoiraniria amabolyo igoro yo botumiki bwe kibese asamagenderero imiye county yo ya Nyamira. Kikao ya komiti ya senate iria kurigeria botumiki bw'ekibesa kiabonete koba rero kitariki 23 mutinyo yosa iga bunge nkerigo kikogendera kiara mu gavana we county ya Nyamira muske amosinyaribo osabiriri bagane kikai kitetenene ikiagara kwanda ali kinsi chesko ajikorora umunyagitani aturikirete liuko stariki kominesa mutinyo sawa mwako agatotabinga ekikai kiale rokinyale gotenena engakiria chite naende mugire na rota iwete bieto trinikika igonto matenga maswali na raterere ni kuruse otumiki bwejiwe sase county ya Nyamira otokusabira umugabana na atotebyo nyamugire toyituya agenda romunyagitari nande nyasamo konya yubuya ekarayiranire batomanye irinde tonyare kumurangiria aiche koreneria amaswali ige kikai kiale robali mwaganyite kuri county ya Nyamira nkerigo chikogenderera esenyencho yeriuke twalikeretwe no mugabana. Nabego mwanchito murigeria bamenyi be kinyoro kyomoro kaigoto katinga bosamaro imiense mu yebunge West Mugrange county yo nigo bimurunganiria sekeria bagoteba nigo bamenyira matuka mange batanya kubekirwa chinguru cyomuriro bakwemurungania guritswe igoro nigo babete bakwerera amakongo bagwetira no kuboro West Mesemeyo asibabolyo mu bunge wenseme ya West Mugrango muske Steven Mugaka kweneke buna kubabekirari nabego kubanyura asensemeyo kubabekira estima. Abantu bemeroka karibu ekyo negetureri emambe ya rero asaba menyi be kinyoro kyemeroka abanyakenyora aba nigo babwatengane bachandete eyo baganeti gosanga asegeka kyamatuka mange bono abamenyi aba nigo bamenyire orogongo bobatabwati chinguru cyomuriro gw'estima aiga se kenyoro kyamera ko muchando itu tobwate gaiga ndobwati estima korutu agasogete gaiga abaibori baito bakure mbanya korore estima abana baito tobwate mbali gokora omwaki togochigotongie bibeya no ene chitochi chechisimi chianga korora insachinde kwanyora esimi ekenyore ko tosinyire ng'aki kiarenge nani ntwa tokonya kobori guna abana naki ekenyore mwasogete banongere kieke chikurago mubwate abamenyi abo babere bagochandeka segeke getambe bono nigo mukiobo gotaka kubwatia gosembanyore chinguru cyomuriro gw'estima abeire gokolimera gocharoche amaene omorero tochandire kotogo gitwaira amarieta twabeka none sobwate zibarasari twabori ng'aki ng'ayo omorero tari twarika amarieta iru morero yito rigo cyobwati go tochikora rwemeroka tokaira chikeria kearie pini gochiase obisi y'omorero lakini ekero togochigofuatiria togoteiguchikayarie pini cheino echiri chikare gochiari ndobwati omonto oratokonye estima okoborwa kw'estima sensemeyo nigo kwaremaire merobiri ase ekenyorekio nonye nigo ebikore binde byobosaria nigo biarekana ebikomenda egento boigo anda kiamate yegoteba aya nigo akoretwa mono okobokwa egesunte ekenge estima buna inche chusi na iberu ng'ombe yane abwata matanga egasunte kiarenge abaibi bagacha kinda matanga bakaire ng'ombe ese ng'enche egasunte kereke nyoreke bono
nonya no bokima bangi no bakoruga riri achire kobwati chingeni chikoni gago chikoira no nyora bokima mboyo na sengenjo yo mosunte yani bana baito mbari koragera bono rende mbora atokari kogenda agatoliro kario kuminyaka gochie konda gogocha kwanyora na bantu abang'ao bakoria bana bao bararanjara toteba maje tukabekerua tinga ya maje rochega ambapo yale kusaidiwa ne stima egera maje aje town esime ina na betinga tinge yaje kayumba igo mpaka finally ekaibwa bono eamateyo asoboamo nigo baborire abarai ao kurwa sensemeyo babaikange elio bane kiamateye ngomenyere nekibakwegokeria bono gaki mugambi keganda umugambi oito Steve mugaka ori no moiriri chumbe ngari chumbe rito ririgote ngapata mapambano konyemeroka gaki muchumbe gaki tobwate magenderera ndosi togosaba mugambi tojakere kora tokonye stima twari gosaba richumbe ryaito nae twaete chikura koranje otokonye chikura otokonye omorero na intwe kenyoro yaito kerabe gaki mutagwanja motokonye omorero chikure chitogwaka ndunga kitogwaka otokari gwaka maonjerane asenkwana yabene amono muchumbe bwe bunge yo muske Steven Mugaka nigarire ira yo gochegwika sekenyorekyo abu ankyo elio asanke nabamenyi abo nabego babekane buya buna bakomenya Vincent Monda, Ensoko TV. Manjito murigeria tugendete gusangana igatiari agendete kwenekiwa kurwa chinsemo hangimano kurwa se county yaitu ya Kisii ne county ya Nyamira chinga kindo chinga chitoboigo chigendete kumyoko manjito murigeria korende erigo sikense ya Kenya busyo nako yegorora koba ensentangani kiuchume nsengima muraibense William Ruto nigoli tukuria bete ari igora bete gakuboria abakenya kwenekia bunanko beka bali busyo bomo kubwatarana nabayigo gwitana kende gyonsi chinga kiboga kwanire naba yabakorosi ibintu au sichua kari litkurigora senyombo yoborai nabayigo akabaga kurwachira au buna uchikweneki mwanchito murigeria keromo Kenya na chikwenyorera ebitoki byaye. I just want to assure the nation that Kenya is charging forward into the first world. We will never retreat into squalor, into poverty, into the slums. We are moving forward into a state and a city, and we are moving forward into a first world country. Mimi niko tayari na kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Siasa ile ya zamani ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila itaisha mwaka huu tukipiga kura. Hii uchaguzi hapa mbele ndio itazima ukabila milele. Hamutaiona sura ya ukabila tena Kenya baada ya uchaguzi inayokuja mwaka ujao. Hiyo ndio uchaguzi italeta usawa katika taifa letu la Kenya. Majamii zetu zote watakuwa sawa. Sisi wote tutakuwa sawa kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo tutaweza kujivunia tukiwa pamoja. Hawa ambao wanatuuzia siasa ndogo ndogo ya ukabila chuma chao kimotoni, tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Na mimi naelewa Kenya inataka mahali ambapo kila Mkenya anaheshimika. Sisi wote tuko sawa. Ama namna gani? Siasa ya fujo, siasa ya ukabila, siasa ya vita hatutaki. Mimi niliahidi taifa letu la Kenya ya kwamba tutakuwa na usalama nchi hii. Wale watu walikuwa wanatusumbua magaidi na terrorism, tumewamalizia, tumewazima. Wale walikuwa wanatuletea hasara ya wizi ya mifugo, cattle rustlers na wale wengine tumewamalizia. Wale walikuwa wanatuchomea mali katika Nairobi hii wakati ya maandamano na kufanya mengine, tumewakataza na tumewazima. Hakuna tena mambo ya kuchoma mali na kuharibu biashara ya watu Nairobi ama Kenya ingine. Wanjito murigeria muraibe kiama gya DCP Gachagua nere nigene keriti chiamate chiabari basire chiamancho babo engaki yobochori yoboke
wali gokorekana sense moyo orikalau yogotuka imenya ndarwa buna nachikwenekia bunangu cyabarkonyora obwene bwabo mayaga yogosirio bo ugimama gimabo wetera kibura buru cyabete chikwenekiwa chinga kichobo choryo nayo nabo nigagikirete serikali nabigo mu waziri bo barindo boime Kipchumba Murkomen hase atebire buna wikiraboninga ondeta yobe kirubyara nabayigo bunengi moyigo bwachakiwe erikwenekia buna bali babete bako renta kibura buru chinga kicho banyari bakoirerwa egetamukiro egetindi. Nilipoambia nyinyi mpige kura mpaka saa 5 mlikuwa mmemaliza, kwa sababu nilikuwa na habari wataleta furugu baadaye. Hao maafisa wa polisi wametuhangaisha, wamepigwa transfer kuliko washtakiwe. Mimi nataka nihakikishie nyinyi wale waliua hawa hawatashikwa, ni hao polisi wameenda transfer na wanajulikana. Lakini nataka nihakikishie familia ya kwamba there is no time limit in criminal acts. Next year mwezi ya 10 hao askari waliua hawa tutawakamata na wataenda kotini, watashtakiwa. Wale maofisa walivamia kanisa ya Mweki next year watakamatwa, wataenda kotini. Wale machifu ambayo wamehangaisha watu hapa next year tutawafuta kazi, tuandike machifu wengine wapya. Na mimi nataka niambie police officers, 95% of you are very professional. Wale 5% mnatumika vibaya. We are documenting your acts of commission and omission. Next year we'll take action against you. Na sisi tukiingia serikali, kazi ya kwanza is to clean up the National Police Service, to weed out all wrong police officers and to terminate the services of those wanakataa kuchukua hatua wakiona hatia inatendeka. All chiefs and assistant chiefs ambaye watageuka raia, instead of serving the people, you want to do politics and create violence against your own people. We are documenting. We'll send you home. And itakuwa namna hiyo. Enough is enough. It is a constitutional right for everybody. And it is wrong for anybody to defranchise people by intimidating them, killing them, maiming them so that they do not exercise constitutional rights. Mwanjito mulgeria negati yali twasangire naye mambia yabono twara yachutire na mange twabwate kurene hunyato tokwirana naro turasanga asense moye chigaseti higonga tokwirana mwanjito mulie kurasomo tumoko wetaikeyemo nego tokoswa asense moye chigaseti naro turakumanya nga ninke rikegendete kwenekiwa. Eje Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Twaichanire kurali uko kwa John Oyaro Oyeyo, Garu Mwano Nyausira Mariko Oyeyo na Miel Kamura, no mugaka Rebecca Bosiboli, Galise Zakari, Joyce, Esther, Charles, Enoch, Josephine, Bernard na boygo Beatrice. Mumurumu abo musigisi Nyagusiro Ntuga, Aska, Barnabas, Mumanyi, Mary, Kamanda, Jeria, Ouru, Dickson Mikaye, Mwaniki, Kemuma, Richard Oroko, Nyagusira Florence na Oyugi. Galise Mokekeni Ontuga, Jane, Lea Kissinger, Nyagusira Beatrice, Fred, Alice Jackson egati abande. Moko yoyo Nduso, Mary Nyagaka, Nemuel, Dorika, Nora, Osiemo egati abande. Nigale Nginarume Elijah, Enoch, Rael David, Obuaka, Dorika,
Alice egatia bande ngolera ya Pito Mbiro Nyagusira Mura David Mokua Helen Nyaboke Thomas Onkundi Nyagusira Ebisibo Onkundi Nyagusira Thomas Masese Salome Masese Alfayo Mwebe Janet Mutabo Samson Momanyi Susan Kwambuka Nyagusira Samson Simiu Naboigo Linet Majuma Nigali ba mwabo Elijah Ngaga Nyagusira Ibrahim Oroko Nduma Chacha Orwaru egatia bandi Eamate abairi n'abasani niko bakumira na kila lituka senka yaye ya Mara Bokeira na boiga nsema ya Kahawa West na Professional Center omucho Nairobi amasoba yomo elio nakolekane chitalike 25 cy'umutinyo bu mwaka oyo bosibwo kwanigwa kwaye chitalike 22 cy'umutinyo bu mwaka oyo asenka yaye ya Kyomara ku Ensoko TV niko twatumire ngora guciase amate abairi n'abasani banyagusira John Oyaro Oyeyo. Magega ya televishoni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary Dr. Tena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005
asumucho karatila ase nyagitari yetu ya Worldfit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine yani gege nyagitari yetu ya Worldfit itoko tumia chinjira isato yokogwenia marwaire tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine asinya litali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando yabo bwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo kwa buli wo marembeneshi ndwali chinkongo buno buriri bwisukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya Marigiti omuchishobo songo wose tuakirisimi asi number 0722 245763 Ekari ya kuruate maroira aliare complicated abaroira bagocha baruarte mono ekero bachire igoro bairwa mariogo umuroira akwando kora matukato lakini ekero bakoira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatatu okonya aba bwenete ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ningi keire libaga likyage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomobusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likyage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomobusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi
Wanjito murigeria wita Senigen Soko TV ya Sentunde yeneni gotogo swa sensemo ya mayatura kumanyiga tiari agendeta kwene kiwa na baigari ya gukwanirwa asensemo ye chigaseti soko kwane litskolia ro Wanjito murigeria ni mbegete gotiane ne gotia Innocent na nenchake ne ya gazeti ya The Standard gaiga ne rombata soko kwane nichiko gotebia sobwagare ninki okwaniro Wanjito murigeria kurende buno chigago Wanjito murigeria nebicha yabagaka batatu unabale batatu iganga getengano bamanyete no bwagari nichiko gotebyanga ninkeke bagukwanira na ndimbara byaba aigo Wanjito murigeria boigo mugano ya gazeti ya The Standard no rara page ye entangani ya The Daily Nation nara nichiko komanya sobwara ninki bagukwanira lakini tukirwa kwanira mono Wanjito murigeria no goita kwaye omuswati urikoro kwa Sharon oyo abeteka goitwa goika gusire buguma bwaye nande tukumanywa ngani garenge mosigo ne omwana bwe echwiki merongebere na isano na 28 weeks Wanjito murigeria no yabetega kwenekia ogoito kwae no yolengo mugavana bwe county ya Migori Wanjito murigeria governor Okot Obado kolende tigatora swasi headline series kuri rero torenga ninki kiri Wanjito murigeria chigo kwanera tuga chakeneka gazeti ya The Daily Nation Wanjito murigeria buna mo director itachibikiragwo aseti biago na ochiro chigagwo Wanjito murigeria gotebanga cold blood killers aiga nebicha yayo yobeteka goito Wanjito murigeria Sharon Otieno no mwana ye konyo utaraivorwa boigontu bwate bali banyarete bagokonya mugavana Obado kweneke buna ngusiria rubugima bwae uyo rikoro kwa Michael oyamo Wanjito murigeria boigo Casper Obiero tokoma igwa Michael yamo nigarenge omonto ime oye gose oyo riko makonyo Wanjito murigeria oyo bado oyo kabiro mugavana we county ya Migori tokomanyigwanga asomwako 2018 chitariki 3 omotyenyo kianda September na Sharon yabeteka gusiria obengwa bwae na Sharon nigaringo mworokiwa ase university nande nigarenge Wanjito murigeria omwaka oye okabere kurende nichikote yasobwagari nkiria egazeti okwanera abega gazeti ya The Standard naberiketeka wa Wanjito murigeria madaras abaiti abanyati bagoita Sharon Otieno oyolenge miaka emerongebere na isano nemo Wanjito murigeria 26 years mnana kumanyani garinga se university nagendete na masomae kurende ekabanga mbale ngo bwanchani usibaga chako bwanchani noyo kabiro mugavana bwe county ya Migori Okot Obado na Okot Obado tokumanyigwanga ni gatatagete abanta bangi bamanye abananchi abangi bamanye ngana arenge na relationship gosena renge obwanchani osena bwato obwanchani Wanjito murigeria no muswati oyo Sharon Otieno oyo lengase university keramo tebyanga na bwato bolitobwae agatakanya rega komurusia ase ense obwiko bwense nabanyatira kumito Wanjito murigeria litkorigoro nabete ga koigolerwa tkorigoro Wanjito murigeria nabete ga kubekwa ose ama muchae nabetega kubekwa teneni akabaka gosomwa ingo chikunya ingo somera asobwagare nando nyari gokwemanya Wanjito murigeria asobwagare nga ningi kerikereto wito kwa Sharon nabigo asama tukaya ye ayo irire miaka 8 years Wanjito murigeria ningi kerikagende gokorekana nabigo ase gazeti ya Taifa Leo nere goteba alimu wa Sharon Wanjito murigeria Okot Obado bado gokwanirwa ase gazeti ya Taifa Leo aguno babegete ebicha ya Sharon nabigo Wanjito murigeria ebicha yaye omugavana oyo we county ya Migori gosoyo kabero omugavana we county ya Migori Okot Obado na mo director itayebegete gwa Wanjito murigeria kolende ekigambero kyabeteke korwa okona chakwae ngo chikogote bya sobwaraye bago ngokorekana ngukwanira baro Wanjito murigeria igoro ya Morko meni aguri tukuri igoro asabete gakubayigerera abanyanyimbo abo bakubaire bagatebwanga nabo bakwenekia chibura buru asemisangirikano Wanjito murigeria boigo ngukwanira bari igoro ya Kindiki oyoro muraibe kyama gya DCP nere rigatika shagwa Wanjito murigeria bakwanira gashagwa omuraibe kyama gya DCP na boigo bunagenderete kubekemero biryo alia na kidure Kindiki agendete kumurangira Wanjito murigeria agendete kumurangira boigo kumukwanira mono asisemo chiria chia Mount Kenya egazeti ya The Star Wanjito murigeria mugano noyomo okwanira igoro yo bado unaroberetie ogoita kwa Sharon ebicha yae nabali bamakonyetega gwa Wanjito murigeria Michael yamo nabigo Casper Obiero awaringe driver
n'umuntoe bw'omokono togoteba nga personal Mwanchito Murigeria bari kubwatana nere baiga gazeti ya The People's Daily ego kwanera igoro y'abasani kurwa abasani Mwanchito Murigeria gochakoba enemy so Mwanchito Murigeria konyoranga mwarenge obosani kurinde boniga nigo mutaiwana nti babegete bicha yaye oyo kabeiro mukonyi bo muraiwense omoskeri gati kashagwa baigomba begete Mwanchito Murigeria Justin Muturi gaiga ebicha yaye Betty Maina Moses Wetangula Majimbo Kalasinga ebicha Edwin Sifuna Susani Kihika Tabita Karanta Mwanchito Murigeria Ndindi Nyoro negatia baraibande ndo chigaiga Fernandez Barasanoare Wikirefo Paranya na boige gatia baraibande Mwanchito Murigeria barenga basani chinga kichia barengamo ase serikali konene boniga nigo tokomanywa Mwanchito Murigeria atibali ya monande nigo babaire ababisa kurwa basani gochiakoba ababiso Mwanchito Murigeria baigo gazeti ya Business Daily nera nige okwanera igoro ya Barundi abe Kigali kiria chia Bolt Mwanchito Murigeria ne Chiuba asibago tebo Mwanchito Murigeria nigo bono bataite comment amagoria nani wataite bayi guchinguru choko ene kyabuna gocha bale commenta amagori chingaki bakunyara bagusaba FA baigo Mwanchito Murigeria gazeti ya Mwananchi Tebanga Mkapa aliongoza taifa bila pressure Mwanchito Murigeria eni gazeti ya Tanzania Mwanchito Murigeria nereno iregagu hinda itotora kwanera kigaseti chiko kwanera lituko lya rero ime yense ya Kenya chake beno Mwanchito Murigeria ni gazeti ya The Daily Nation echinera wakora mnomo director itachi bekirega gose tebanga display ochibekirega wo Mwanchito Murigeria chi headline na checho na The Citizen na bokoranki okwanira Mwanchito Murigeria kolene kanchake ne gazeti ya The Standard tebanga cold blooded killers igo Mwanchito Murigeria mugano yo nigo gokwanira igoro yo muswati na otebe ko kwanga Sharon Otieno na baigo omwana ye konyo taraiburwa nigarenge musigo no mwana we chiwiki chiki emerongebere na isano isato 28 weeks Mwanchito Murigeria abanyarte bakoira ogokwa kwae gose banyarte bakomoita ni Michael Oyamo na bego Caspar Obiero aguri tkoregoro Mwanchito Murigeria ritskoregora gwetera seke gambero kya milimani aiga somo chyo Nairobi omowakire Justice Cecilia Gitua niganyole tenga Obado uyolengo mugavana we county ya Migori nabwatama mocho ayuyo kumoita Sharon tokomanyiwa se gazeti ya The Daily Nation Mwanchito Murigeria page ya kane page ya gatano nemo niko chiko kwanero mugana we Sharon bonabanyate bagaswa asobwancha no mugavano yo we kalitko abeteka gusiro buguma bwaye nabono chingaki eyamate yae nere Sharon Mwanchito Murigeria abashikonyora obwene bwabo Sharon nigasire tubuguma bwaye omwaka 2018 nabayiga omutienyo kyanda Mwanchito Murigeria stariki sato cy'umutienyo yo kyanda omwaka 2018 kurbo gikiraboniga emitienyo Mwanchito Murigeria gose miaka iritoko kwanera kurwa beteka gusiro buguma bwaye nigere miaka 5 nitatu togo chaka bena se gazeti ya The Daily Nation page ya kane page ya gatano ni page ya gatano nemo Mwanchito Murigeria se gazeti ye ya gazeti ya Mwanchito Murigeria ya The Standard gazeti ya The Standard nerongo chaka nera ase gazeti ya The Standard Mwanchito Murigeria tikancha kirene page ya kane ni okwanere igoro yogo itokwae Sharon togo chaka bene tokumanyigwanga omowakire gose Justice Cecilia Gitua agulitsko rigoro Mwanchito Murigeria nigabete kagosoma ama muchae Obado oyo abetega kwenekya ogoito kwae Muswati Sharon Otieno oyo lenge myaka 70 nemo nigalenga se University ya Rongo alego somera medicine Mwanchito Murigeria ngoni gataitiko munyagetari naboigo Sharon nigabete kagoitwa kale no botomana nago tebi oseke bwatraniti tokomanyigwa nigo tubabwate witnesses walenge 42 naboigo Mwanchito Murigeria 81 exhibits tokomanyigwa yagulitswe rigoro Mwanchito Murigeria wetrase omowakiri Cecilia Gitua nigabetega kwena na enachiaye yomoerio wetraso goitokwae Sharon oyo beteka gusiribuguma bwae tokomanyigwa Mwanchito Murigeria boigo omugavana we county ya Migori Okoth Obado nigabeteka gokonywa komoita Sharon na oyo kaoyo lingo personal assistant yayo Mwanchito Murigeria oyo linge APA yae Michael
oyamo na boigo oyo kabaire Clark we county ya Migori orekoro kwanga Caspal Opiero manchito Morigeria na ubabete bakwariga gose bakobeka emero bilionsi yokomoita Sharon oyo betka usire buguma bwaye ngona tokoma yiwo manchito Morigeria ekero Sharon yabetega ko sanga gose nikaro abetega gusanga no mugavano we county ya Migori wetira asobori tobwo niga motebetinga niga tagetegari nabayigo nigataite nyomba arataka bayigo kibese echi kibekire igo manchito Morigeria 20 million haina magani ya Sharon nigo chaso mugavana yo ireto goito kwaye nabayigo atokomanyi wo manchito Morigeria kibese icho nigo cyalenge 20 million nabayigo amoirire gari Sharon niko nyate biri mugavana moy nabayigo Morigeria egasengia abega komwa security go sobolendi manchito Morigeria ngo chakiribya nariyo ranyari goko nariyo ranyari goko iwa biyo manchito Morigeria ebintu biri Sharon yabeteka gusaba ayigatokomanyigwanga nigasabete kibese icyarenge 20 million nabayigo enyomba ya 25 million akabaga komotebyo mugavana bayigo nigatagete aliengia ataitega singia nabayiganyare security gose oburendi okuna kubekirwa abarendi bali baranyari bakumira manchito Morigeria bakalitsikoliria arayikonyara gakobabya mugavana akabaga komokani akamwa 30,000 kiramwa 30,000 akamotebya nyare gakorusia oburitobwo boigo akamotebya tiye gwaka kibicha kiribarengase emebagani manchito Morigeria kibicha kiribarengase emebagani mugavana gatebi Sharon atigeho kibeka ase mitandao na korokya punambalingamo wetira ase enkwane yo mugavana manchito Morigeria tokomayigwa nga Sharon na chetaga kutebi mamo mwabo oyo korokwanga be leader auma kamotebi ya mugavana niga motebi yanyarega kurusyo boritoibwo nekiba siriaga niriko mwakore ne mamo mwaba kamotebi ngatigaga choboritobo manchito Morigeria Sharon nali anyatiga kuboka cyakore ndi twerimo akabaga gukwana no morali manchito Morigeria anyarega komo muganoe obe published mu gazeti yeri tukori yarere published manchito Morigeria Sharon nere ngataitikoena no muganoe yose omugavana nabe yakomukonya ase tarikisa to motienyi o September manchito Morigeria motienyi kyano mwaka 2018 Sharon yakabaga korangera nguno mugavana naboigo omorali oyo okwitira ase omurundia mo epiyo manchito Morigeria yo mugavana oyo rikoro kwango yamo oyo betega ko barundia wikasti nsemo cha Homa Bay bagatebwa ngalimo manchito Morigeria babe bakolimya kisimi cyabo nali bacyagete kuboligwa igoro ye relationship gose obuamate babwate no mugavana oyo Sharon ndabayigo omorali oli ya manchito Morigeria olenge ko kya kolikoro botyorwo nabe karaba boligwa manchito Morigeria tokomanyigwa Jackson Oduo oyo olenge a taxi driver nigatebe tukuno yamo babe bakwira Sharon no morali oyo manchito Morigeria asisemo kitamanyikanetie nande bakanyara bagoncholi wa kigali bagachenchi wa kigali kibalenge ime nande abantu babulenga kigali ekyo nigo balenga banga manchito Morigeria asibanyalite bakoirwa gwika orosana ime keraba irwa soro sana ime manchito Morigeria tokomanyigwanga oyamo agatebe taxi driver Jackson Odo ali michitaya chiegali kali michitaya chiegali manchito Morigeria naliyo bachagete nali bachagete egento bibabete babakola Sharon tokomayiwo manchito Morigeria nabigo omorali oyo totaramanjigwa kurigeta senkiya nabega marieta tairi kolende nalinge witness yaguli tkurigoro abateba kero bali michigali nigo bachaga ere abeteka gutamo manchito Morigeria egari igegenderete kogenda akanyora chingo manchintindi asomo biroe lakini na nyartika wekiwa segeta seni kyabanyanyimbo nabega kabaga kwirwa sinyagitari akaba gakonyora obugwene bwaye tokomanyi wa Sharon ya romo biroe manchito Morigeria nigo nyartiko gotoka ase orosano oromo rokorkwanga owade manchito Morigeria ase tokomanyi gwanga nigerange noroche aguno Sharon anyartika gotoka no montonyorto manchito Morigeria mobiroe no mugakoyomo olinga kogenda chiseme chikolis chombe chae wetirase onsibari gokwano manchito Morigeria tokomanyi gwekero Justice Cecilia gosoma gusomo wakiri Cecilia gosoma mamo chae kuna Sharon yabetika usiri bugmabwaye egatie bintu biryanyorete omo governor osoyo kabiro mu governor county ya Migori bado
abete gakoba ebintu biri barikoro kyanga nigarengo mwanchito mulgeria asobo itwaye agotugoma igwanga babwate secret meetings chokobanga buna Sharon yakonyara kagosire buguma bwaye kingwa kabarenge kisimi nabigo mwanchito mulgeria togotebanga egati ebintu biri abanyanyimbo nabo igaba unengi badisia abanyati bakonyora ne kisimi kibese nabo igo ebikaro bagabire bagakora mwanchito mulgeria uno mugano wa Sharon munanyartega gusiri buguma bwaye kolende to kumanyigwanga ekero DCI banyati bagwikirana gari asomuga kolia munyorte alikolisia orosana rwa owade nigo banyo orete chianga cha Sharon ebikoro tobyaye emepira etumegetene yendeta tumegeti mwanchito mulgeria nabayigo mwanchito mulgeria gati ebintu binde na mariogo togotebguchi sachet cha mariogo cyalengoro kolende itskoligoro mwana gotiri mwanchito mulgeria wetira ase chinkwana chaye nabayigo abawakiri barenge ase kigambira buli tkurigoro nigo obado obiero nabayigo yamo barayibere to ase kigambiro osebara chikonyara bagosiekirwa mwanchito mulgeria bondi yabo nigo yakanete nigo baguchikosiekirwa mpaka istariki 18 ikomena isana isa tomotie nyogo cha mwanchito mulgeria nariama muchabo kose sentence yabo ego chikonyara kego somo mwanchito mulgeria obado nigatogete na mamochiyo kumoita Sharon wetera ase PI nabayigo omorundi oye abuna gotebira maleta bo mwanchito mulgeria nabaige yamate ya Sharon nigo yanyore tobobwi nonye baganyira ase miaka 5 8 years mwanchito mulgeria aswaro chigati ye chiamati cyayi cyabete chigosoka chikorera ekiagera nigo yayirege kabarabo banyoro bwene bwabo nabayigo Sharon mwanchito mulgeria niganyorero bwene bwaye nabigo togotebanga tigagendere gutumuka asamoko yomonguru kurende togosuka mutu mwanchito mulgeria togotkana no roboti urwo ase page ya kabere nige okwanere goro ya Moses Wetangula oyora morogerbwe bunge nabayigo Amason Kingi oromonogerbwe Senate igo mwanchito mulgeria nekigambero kya hakegoro gegaso mucho Nairobi babete bagokana ama mochabe kubekirwa Amason Kingi nabayigo msale mwanchito mulgeria Moses Wetangula ngosobo kwabera yuno morogerwe bunge igoro jogo kolero mu events campaign twararorire gatie yaba banogeria abo mwanchito mulgeria bakogenda stisemo nako mo nakumukwana umuraiwe se mwanchito mulgeria sibagoteba anyarega kwegwa gusanyareka wakero chikura asentuni ya kabere boronige kigambiro keigoro gyabete mwanchito mulgeria kegoteba witira sumu wakiri David Mburu awulitsiko rigoro nigatebete mamo Chandon Sitayo nabigo Vocal Africa kyombekiria Vocal Africa Kenya tege kuirama mo chayo mwanchito mulgeria seke gambiro kegoro nigo batebetwe ngani go baganiri gwitira se EACC erio banyare bakuira ama mo chayo ase kigambiro kegoro Ethics and Anti-Corruption Commission mwanchito mulgeria asibabete bagotebanga nonyeri chikerio lile ase Constitution chapter 6 mwanchito mulgeria gotebanga abarai tubaganirie banyara bakomusegeta guse bakomwakere kura omuraiwe nso mwanchito mulgeria bagotebagaiga constitutional rights violation boigo usoko buna kweli chiko nkoyo kwabunirwe kyagera kero mu Kenya rabwate haki yae mwanchito mulgeria usochora kwae murayuri atagite kuri no mwanchito mulgeria nagotebiri abanogeria ubabere we bunge na obwe Senate bono nigo batetu mamocha tayo andonsi babwate witira stulo ya chabo Benson Milimo ababete bawikirana sekigambiro litkuregora batetu kuna bakogenderera wakiro muraibense campaign elianyarorira irende asentundi ya kabere no mugona na ase page ya kabere mwanchito mulgeria nabo gwesomera ase obwagare togotikana no mugana yo mwanchito mulgeria mugano lega igo kwaniguri ya NYS ulitskuregora chinsa isano na bere na betingo gosomero mugano ligo kwanera igoro yabaraibaria bagokorega siabo asebiti byechindege Kenya Aviation Workers Union mwanchito mulgeria wetera somo secretary general bokoro kwanga Mosi Ndiema mwanchito mulgeria oibono tebirenga NYS nige kare koirama bagabo ayo baganeirie bari kabantu babo mwanchito mulgeria tokomanyinganga wetera ase abantu ba NYS gose abakoriye mirimo abo mwanchito mulgeria ba NYS nigo bagendete ko bari recruited na kubekwa chinsemo chebiti byechindege ase ababwango igabanyati bakubekwa sigeti ya Jomo Kenyatta International Airport
Lokchogio, Kisumu, Lodwa, na baigo egetiye chindege kia Mombasa, aigo mwanchito Mulgeria Mosi, ndiye maniga tebirenga, tariko chugwanchirana, ama baga, yabakoli emirimo bariba Kenya Aviation Workers Union, anyarega koirwa, kuri nonye NYS, batagite banyare, bako barentu mwanchito Mulgeria, anya batagite babarente asemeremo, nigo bako barenta, na qualification chiabo, banyare bako ba emirimo, buna employees ba KCAA mwanjito Mulgeria KCAA itawate banga Kenya Aviation Workers Union again tukiriba bate mwanjito Mulgeria gaiga nigo batagete koranga tibali collect buna NYS kubeka security batayiti bone ndiboli bwa NYS kone nonye bako barenta babalike buna makoli mulimo endebwensi mwanjito Mulgeria igonga arabarubu baire company yabasi batebronye getambo kero kene gerigo chikunyarage koirwa bachikunyara bakogenda sumugiro nabayigo mwanchito Mulgeria tukomanyigwanga nigo barachie korobekana haigo mwanchito Mulgeria bago somera subagare oyubuna aba arayabo kurwa sensemerie getige chindege bago kwanira NYS muna bakoleta security na security yabo tubatageti kolenda se page ya kabere aigo mwanchito Mulgeria tukomanyigwanga wikiraboni ngaba wakili kurwa sense moye county ya Mombasa nigo nabaro bagendete bagendete no mugirobo asibate bringa tibajiko chikunyara bakwira nemirimo se county ya Kwale nabayigo Mombasa mwanchito Mulgeria babate banga witira asekyombe Law Society of Kenya tarigo chikunyana emirimo y'abanyamagani yabo tarigo chikunyara gagwikira nibo mwanchito Mulgeria asibate banga nonye nabanene babo tibali kubayigwera nande nigo obukurumi bura senseme yo mwanchito Mulgeria bagote banga ogo boycott mwanchito Mulgeria so taikira nemirimo nane kwalengo mwaka 2018 naboni gabagote banga it's the best thing negenteki yasibale ekyagera bono barochenga amagani yabo na chikunyara gakwigweka no mwanchito Mulgeria no mugano rase page ya kabere aigo mwanchito Mulgeria bogwe somera asubwagara se page ya gatatu mwanchito Mulgeria gazeti ya The Daily Nation nero nigo gukwanera igoro yensemo yo bochenu aigebche Aden Duale oyoro mwaziri wo bochenu no iregagu nabo igo aigando chomwanchiro Mulgeria ne High Commissioner wense ya India okorokwanga Adash Swaika agulitskore igoro mwanchito Mulgeria asegetige gechindege gya Jomo Kenyatta International Airport niganyare tiga kolenta mariogo imensi ya Kenya tukobanyiwa marioga inigale 4.5 tons ayogo chikokonya kwene kyabuna ensi ya Kenya Ebola haigo mwanchito Mulgeria nibo bago kwanera buno burwaire obwanyare tabako ba detected gose bogo chakera kurwa se enseri ya DRC Democratic Republic of Congo mwanchito Mulgeria bagatebo ikira boninga nigo burwaire obogenda kuranda senseria nabayigo twaroche chinze chinde bunensi ya Uganda babete bagusieka emibaga yabo nabegotera ngati batageti bantu bande basobaru kurwa sensemeria Congo korino mwanchito Mulgeria agulitskurigoro mwana gotebia segetige chindege gya Jomo Kenyatta International Airport mo High Commissioner inigabetera kolenta amalio gayu arachikonyara go detect nabayigo gokonya kurwania oburwaire bwa Ebola kabura toke meyense ya Kenya mwanchito Mulgeria wetera chinkwana chiae nigatebete Adasho yo Swaika nigatebete ngambagendere kubwatira nensi ya Kenya kwene kyabuna sensemo yo wacheni mwanchito Mulgeria nichikonyara kegotinyiwa no muganura se page ya gatatu gazeti ya The Daily Nation abega se gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu mwanchito Mulgeria kukwanirera igoro yaba ayo mwanchito Mulgeria ni okwanira igoro yaba ya ensi ya Kenya igo train mwanchito Mulgeria abanyanyimbo ensi ya Britain bono nigo ya kaniringa tirigo chikubwatira nensi ya Kenya kwene kyabuna kubwatukere training mwanchito Mulgeria gochia ase military ya Kenya mwanchito Mulgeria echa ya eneriga gwa mwanchito Mulgeria keraba ko exercise ya sense media Britain aiga nigo batebringa wetira sense ya Kenya gutasaini mwanchito Mulgeria osegotabeka SAI yo kubwatira nense yo ya Britain nigo bono ba City training yari kunyara keo koleka na sisemo cha Laikipia motienyo yo kiando mwanchi motienyo kianda nabego motienyo November na libyari gochako mwanchito Mulgeria nabege chinsemo cha Nanyuki echio chale ko ira chibesitire 10 billion korende mwanchito Mulgeria nigo bono berusananirie kurwase training yari gokoleka na sisemo cha November ya mwanchito Mulgeria chisemo cha Laikipia motienyo November
no mutingo cyakiro mutinyo September wika November no muganole ese page ya gatito nabo gwesomera asobora romanchito murigera eriyo nyare go kwenyorera asobora ninkikiria bagokwanira kuri no manchito murigera taito turaenda somo tumoko twirane tugendere ko rigati yari arastiga set Chelsea tutarakora Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pomocha Nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa Yamangana Maya.
Mwancho murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Soko TV gochiko komanya onsi ya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi omwancho murigereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi. Manjito murigeria tugendete gusangana ya sensemo yeti gazeti mambia bono na ukoboko kwane na utebingwa gazeti ya Today Nation na bige gazeti ya The Standard aigasi gazeti ya Today Nation mwanjito murigeria page ya 5 na 3 mogo na utebigoro yenseria ya Britain mwanjito murigeria yari kuganiri kubwatira nense ya Kenya basi chisemo cha Laikipia mwanjito murigeria na Nyuki nigo omutinyo kianda manchito omutinyo ikominemo November nabo igogo chakiro omutinyo kianda bari guchukunyara bakubwatirana iri kwenekia bunango gutwara bari nge training ya military ga manchito muriria tukomegwa sega set ya Today Nation page ya kianda page ya 5 na 3 nigo military ya bubari nge 1500 manchito muriria baganirwa so imensi ya Kenya guchakiro omutinyo yo kianda nabaigo mutienyi okominemo baganirigo so mwanchito murigeria kwende ense ya Kenya mwanchito murigeria nenseria tokomanywa na the United Kingdom nigo bono batatu ari to koigwana nabono nigo banyarete banyari bakwirusana nyegagwo mwanchito murigeria nabwo somera sobagari page ya 5 na 3 kurende tokwira na gazeti mwanchito murigeria ya The Standard kingo chikonyara kingo kora nero so ake gazeti ya Today Nation mwanchito murigeria ase page gaiga page ya 5 nemo page 6 ge okwanere igoro yoyo kabiro mukonyi bo muraibense ya Kenya uibano muraibwe kiama kirya DCP rigatika shagwa aigo mwanchito murigeria ni gatebire onyokoruswa kwae abisi atebonye impeachment ya ikego chikogera touch korigia oburaibense ya Kenya asoba choli bo mwako gocha 2027 atebanga nigo aro sirie abasai babere kuwasisemo chire cha Mount Kenya nabaigo abasai bandu mwanchito murigeria barachikorigia oburayi gose kurwanira ekero gikobora yasobo cholibo mwakogocha aigani gabe goteba mwanchito murigeria John Metu oyoromo senator nabaigo Edwin Sifuna asmo senator bi county ya Nairobi nabwa guchikonyara kago sacrifice atebanga nigago chiko sacrifice libagalia yo mwanchito murigeria gusinga guchikwerwa kwenne kyabuna Edwin Sifuna nabaigo John Metu kurwanira bare ekerogo kiria kyorai kintu kiria taratebo mwanchito murigeria Edwin Sifuna abo mokonyi kose John Metu nerura chikobo mokonyi kurene nigatebira soba choliburubo mwakogocha wetera sekia makerikia ya DCP achikwene kiabuna mwanchito murigeria ngutwarare aba raibari yakwigenda boigo ya ukwanire igoro yobo cholibu abete bagokorekana sensemeri ya Orekalau wetera asekia makia ya DCP mwanchito murigeria twaroche kama unabete buno mubui omobunge wensemeyo nadaotebanga nigare omurai obwete okwegena nande omaite buna siasa chense ya Kenya chigokorwa mwanchito murigeria moyine kwana ya irigatiga shagwa no mugana ura page ya 5 nemo mwanchito murigeria bagosomera asobwagare kurenda page ya 5 na kaberegaga nige ukwanere igoro ya Murkomen ya guritsukere igoro aiga wetera senkwana ya mwanchito murigeria nigatebetenga guns kuse
ababegwa bali bakunyara baguturubania emisangerekano gusalia ebintu by'abantu no ene kinga chokorobekana imensi ya Kenya taringa n'abantu batamanyikaneti nigatebiro mwanjito Murigeria aba n'abantu balia bagakora emirimo n'abana siasa no bali n'abana siasa nabagocha baba guns wetera sibasiri bakunyara bakoegwa nabayigo kubalenda abana siasa ayigo mwanjito Murigeria wayigo nigatebete abarayibeti kanisa nabarobona betega kuma mochi mwanjito Murigeria setebiringa nigo bakoira aba tubalia bakunyara bagusalie bintu obatebanga abana baito gwikatunyare tukubalinda kurenda siboninga nigabaire nando koboko atatebiringa no nyembara buba esokirie abaraye bechikanisa nigo batagete ababegwa banyale bakwirirwa egetambo kiro mwanjito Murigeria gento kiria tebire nande mwanjito Murigeria abete kagoteba nande yakwirora agotebanga guns wikamba tebinga guns usaba begwa bali baguchanda abantu bense taringa n'abantu bakogenda training kusena abanyanyimbo mwanjito Murigeria abantu abo siasa nige kobe kuimekiagera nigo bakolera abana siasa emeremo baba bakubakoba baba nabarubo mwanjito Murigeria kurende bacha baba ababegwa wetera abana siasa mwanjito Murigeria tukomenyingwanga akurwa siasa machiriya chia Ole Kalau abaswat 68 mbabete bakwengerwaga gutokomanyigwa nande wetera senkwana yari gatiga shagwa nigayote bangana abanyanyimbo kurende umuwaziri bo bendi boyime Kipchumba Murkomen nigakanire otebiro mwanjito Murigeria abikore bunebyo tibyakorekanite nande nigakunyara ka korobunengi kurende gentu kiri atebiro mwanjito Murigeria tarigo chikwanchira ababegwa bagendera gusaro goturubania sangerekano ya gisiasa nabego baswasi kanisa nigakaniro mwanjito Murigeria nabakunyara ko wesomera mugano yo ase page ya 5 kabere nore ase ubwagare wego tukumanyiwo mwanjito Murigeria ase page ya 5 na 3 Edwin Sifuna uyoro mo senator bwe county ya Nairobi boigo tumaitinga movement ya Dinda Mwananchi no aliga igo mwanjito Murigeria ase gazeti ya The Standard ebicha ya enoere na boigo oyokoliye kiro kyoborai nando yure okonyi bwekya kirigya Jubilee Dr. Fred Matiang'i no barega gwo mwanjito Murigeria mega ya nkibagendi ndoche mu bunge bayigani go bagatebanga bwatesa bali abo mwanjito Murigeria guche chinsemo chiriya cha Western county ya Trans Nzoia nabayigo Bungoma kendi yeye birego cyako mwanjito Murigeria no baruchikonyara bakugenda abarayibalia bomo ebe movement ya Linda Mwananchi kolende tukumanyigwa mwanjito Murigeria nigarachi gotarira abuna nagotebire county ya Trans Nzoia nabayigo Bungoma kolende wikiraboni gatukumanyigwa nga abarayi banene kuri serikali nigo banyarire bagwikira na system echo mapema ataraika tukumanyigwa nga Moses Wetangula nabayigo omo prime cabinet secretary gose omwaziri wa mwana yechise chisikona ndoro mwaziri wa Madam Salia Mudavadi Nero Ikire Kenneth Lusaka mwanjito Murigeria Fernandez Barasa umugavana we county ya Kakamega nabayigo Kenneth Lusaka we Bungoma nigo banyanti bakumera no mwanjito Murigeria abo chinsemo cia Western nande nigo bagende tekoralia okubwatirana wa serikali nabarubo mwanjito Murigeria kweneke mna kunyara bali bakomochora omurai oyo omoske William Samuel Tasentunde ya kabere bagatokomanyigwa seritko dia Jumatano tichigata mwanjito Murigeria secretary general Kotu Francis Aturi nere na chisa sinsemo chiye cha Western akaba gako sanga nabamenyi bechiseme cy'umwanjito Murigeria nande mbaringira Musalia Mudavadi nabayigo Wetangula Lusaka Barasa negati abarayibandi ko basiseme cy'Linda Mwananchi korene batebiro mwanjito Murigeria Linda Mwananchi wekabanyari bawitana sinseme cyo ne homecoming ya Edwin Sifuna mwanjito Murigeria kwegule ande Edwin Sifuna wetira senkwana ya rigati gashagwa nigatebiringa nabasaye baliyabwato kwegena ngamba bwate chinguru choko mu Rusiya bese omurayibwense mugano y'umwanjito Murigeria abugwe somera sobo agari ya gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 hatuko kwanira Sifuna mwanjito Murigeria ukwanira rigoro ye pay bill yabeteke gusokiwa gazeti ya The Nation lero babegete pay bill ya yugarwo mwanjito Murigeria witrase tukumanyigwa asekembekeria Safaricom njanyari tegekora kana pay bill yo mwanjito Murigeria karabage kuyerusioro pay bill ina otebine ya Edwin Sifuna murayorinda Mwananchi mwanjito Murigeria ngo yabeteke gusokiwa M-Pesa asaba nanchi bakorusia usiba ko optomachi bese cyo gukora umucyango mwanjito Murigeria ase campaign
yomoske Edwin Sifuna yokori yobra Mwanchito Murigeria rende tokumayiwa guri tukorega nyabetike gusiekwa ase enseyemo kurendo Mwanchito Murigeria abakenya abange bari barase movement ya Edwin Sifuna gusibara abagwatani bae nigo babete bakogikiria nabayigo bagateba nga wamifunga baby ya mwananchi after orders from above for Edwin Sifuna Mwanchito Murigeria inkwana ya yate betenga wamefunga baby ya mwananchi after orders from above lakini rende babete bako igoro Mwanchito Murigeria n'abakenya nigo banyarte bakogenda gutuma kibesi cyabo kurende Edwin Sifuna bayigo nabete kago kwanera igoro enkwana yo murayibense gose obwagachi bo murayibense chinyomba kiri cyamagurinse Edwin Sifuna nigatete Mwanchito Murigeria nga chingoko tishikunyara chikolina chikoroba ine nkwana yaye ate bantu n'abaruya ngakichingo kiranyare chikolina chikoroba wetera shinyomba kiriyo murayibense agendete kwagacha shoma kiri cyamagurinse Mwanchito Murigeria kolende Mwanchito Murigeria kinakiagerete tokumanyibwanga Biblia ikabake gusiekwa Biblia yunige gokonya ase campaign ya Edwin Sifuna Mwanchito Murigeria ningana yo gosekera kinirende buna bamweto Mwanchito Murigeria tokumanyiwa within 12 hours chibe siri konye chiaruli ngo chaling 519,144 abantu bali konye baru chibe sicho nigo balenge 9,419 Mwanchito Murigeria sikero montale kurwa 55 bob onaliria turaranga lirenga chire boy goto kumanyigwanga within that 6 hours chiwese chokonye chikire 2 milioni ibere nugutaibere wanga tumaitinga nchinda ndasokie baby liane ya mpesa within one day renganda nyare kingo ikani lakini ndeko iguro Mwanchito Murigeria Edwin Sifuna within 12 hours akara sogeti baby lejo abantu banyati bagwakana 519,144 abuna abantu barenga 9,419 kiro montari kura 55 bob korento kumanyi within that 6 hours so Mwanchito Murigeria chibese ichichi karukoru 519,000 weka 2.2 million Director Joshua tumaitiko senkwarwete Abraham tumaitiko semwarwete lakini ni kwegure chibese icho ncyanyarete chigo siko Mwanchito Murigeria nabo wesomere gazeti ya Daily Nation ndaitko isanga mange kurende page ikomigo kwanere igoro yechisemi aigo Mwanchito Murigeria tukumanyigwanga weterase umufumo muyabwe chisemi weterase nkwana ya Julius Ogamba atebanga mworkyo nde bwenzi tayo tigara siko weterase the new funding model kiro mworkyo natikunyaraga kwenda se college arangeretwe nabo igo university arangeretwe Mwanchito Murigeria ega seti ya The Daily Nation tinigo chikunyara kingo sanga nae mono kyare migano yende no yarenga gazeti ya The Standard epeje ntanganero ngoro yaro kwanero Mwanchito Murigeria igoro yogo itakwa Sharon nabakunyara ko wesomera kurenda gazeti yo mugano yunigoro ase page ya kane page ya gatanu page ya gatanu nemo nabo wesomera asobagaro Mwanchito Murigeria kurenda ase page ya gatanu page 12 page 12 gukwanerere Mwanchito Murigeria igoro ya Mandago oinomo senator gukwanirira igoro ga ntaitingenda sumugano yonda kamanyinga ninkiria egukwanira aigo Mwanchito Murigeria Mandago ni garo mo senator we county ya Wasinigishu akorwa nga Jackson Mandago awuri tukore igoro Mwanchito Murigeria nere ni gabetika wikiwa aseki gambero akaba kago kwanirwa na kolingorirwa igoro yes scholarship chibe senchira betika kuba tukiruga igoro Mwanchito Murigeria agakuriye ira buna nachikubwa tuke scholarship go cha saborokiwa scholarship yo korwa nga Finland Education Scholarship Program haigo Mwanchito Murigeria igarenga sekigambira gulitko rigoro county ya Nakuru na betka gusomera mamo chayo Mwanchito Murigeria go asabetka gotebanga na betega kwirtibes chinde chabantu Mwanchito Murigeria boigo tukumanyigwanga witnesses simbali ngoro 138 bari gukwana rigoro nababwata twite kibesi cyabo omwako 2023 gochiase Jackson Mandago aigo Mwanchito Murigeria kulende tukumanyigwanga nigo kiraboni ngabataranyora obwene gukwana kibesi cyabete chiko bwato kwa Mwanchito Murigeria kulende ere nababere banyarite bagosomerwa mamo cyayu ye kibesi ico nabo yekine kigende togotegererwa igati abantu bandi bagende togoteba kibesi banyarite bakubwatuka guciya sale igasendo cyo Mwanchito Murigeria kibesi cyonsi kigwika 1.1 billion cyanyati kigo tomo cya saving ya KCB
no abanyatika gutumira kibese cy'umunji tumuriye n'abantu bari banyateba kumwegenda buna natikunyara gakuba scholarship yo munji tumuriye abarayi baito tumaiti mu cyando noro lyonya turi kunyara ko konyo mwana nki kwa musabire kibese cyaye abange bakawoni amari mu munji tumuriye abange bakawoni nibo yabo bande bagakabesya amadeni bakaira makabeso kicho mwana wacu kunyara kagosoma cyese cy'iskora kirende mandago akabaga ko ba disappoint kurene mwanchito murire kwegure kina kengegende tobosomwa naboyigo mwanchito murire ntochikora ngangi ninki kirige gucunyara keo korekana asokwewa kibese cyo mwanchito murire kurende ACPG ikomi nige kwanere igoro yaborokiwa wetera sekyo ya Kenya Union of Post Primary Education Teachers kupete igo mwanchito murire nigo banyare bago kwa ekyombekiria gusabara ibati bateneretesha Social Health Authority ama tukemeronge 3 banyare bako fixi banyare bakorigeria nseme yo mwanchito murigera kubwato ko bokonyi tokomanyi wanga wetera sekyumbekyo nigo bagotebo mwanchito murigera gucakira umutinyi ogatatu kitariki 10 no mutinyo kane kitariki 23 mbanya konyora bokonyi bonde bose mwanchito murigera nabo igo babeire bagukwana twirente banya konya kintu kere batebiringa nigo batayitekyumbeki gyasha guse mwanchito murigera murobiri yosha onyare gukubwatuka obokonyi gochia ase aborokiwa no mugana rase page ya ikomi na bukunyara ko bwesomera sobagere no mugana nabate yo manjito murgeria ogukwanira igoro y'abanyanyimbo no rase page ya gatatu ayiga mugana ogukwanira manjito murgeria igoro ye page ya gatatu na gatana gatatu ogukwanira igoro ya Kipchumba Murkomen buna kwegera abanyanyimbo wetera ase chiburaburu kigendete kwenekiwa imeyense ya Kenya mwanchito murgira nabo gwesomera subagaro mugano yo orasiga ziti ya Daily Nation page yo ya gatatu mugano Sharon na uteyora se page ya kane page ya gatano ne mu mwanchito murgira na aigano to kolense mo yichika seti kolende bona tokora yenda asense media yichika tun togo chakira ne katun erasiga zeti ya Daily Nation page ya ikomi na kabere aigo manjito murigenge ukwanire goro ya Sharon Otieno 1992 na lyanyartega kuiborwa akwaka gusirio bugima bwae 2018 kolendo manjito murigeria tokomanywa awo yobeteka go moita wika gusirio bugima bwae akabaga kubekwa sabe kirigoniga no mugavana we county yo kabiro mugavana we county ya Migori Okoto bado no ibyairega go manjito murigeria omoto unigori kirimigori nagu waigo manjito murigeria no rochino bwinabo bekiroro no murayoyo korende nabo kwemanya sobwagare abo igotwenda sigazeti ya Daily Nation manchito murigeria tolika tun eregago bagukwanira manchito murigeria high education awega linero ro manchito murigeria funding umuraibense natebete bono nigo serikali bitemero video yo chikweneke bana baroki wali bakwenda college university wansi manchito murigeria bachikogenda school boigo gwetera sinkwana yo mowaziri wechisemi Julius Ogamba nero tebire mwanafunzi ndi bwensi manjito murigeria tayo gochigotigara maiga nabo manjito murigeria roche high education negali yo manjito murigeria nasegweta nasitrain chigane rigweta manjito murigeria negatia tore gusanga naye emmambia bono twasangira sobwari kuri asensemo ichiga seti nabo kwenyo seti rwanjito manjito murigeria nayo nyari go kwemanya egatialia tutagosomera sobwagale guse egatialia ganiri kwemanya manjito murigeria mambia ya bono koneri tukolia lero nimbwa tomageni nigo tugochukunyana tugosoma gusitugo kwanero manchito murgeria igoro yobo menyo tugochukwana igoro yobo menyo angemona abana bamura abutoko manyugwanga nigo bayibirwa se ebinyoro byaito nigo bayibirwa cyamate cyeito chifamily cyonse manchito murgeria guse nonyene cyabisto komanyugwanga abana bamura nigo bayibirwe kurende bayigonto kwanere igoro yabuna tukaneri komenya bunabasaye nabo igobna abantu abagatu no pastor itori tukuri ari uchukunyara kago tukwanira akwanira abayiboli akwanira boigo aborokiwa asinyumba cyabigo ngana usia sore nande kwera natore tunyara tugusanga na yasubagare namba yiti studio nigere 07886663 078 marakaberi 6 margatano na tirinene namba yo mwere nabo kunyara kugusanga na intwe nabayigo mwanjito murigeria asensemo ya YouTube no tonyore mabya bono kunyara kugusanga na intwe asubagare beka ujumbe yawo guse rokarago wetera atukunya kwesemya emambia yabona
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia singa kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia doka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe twakirisimiese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora cingatare icyobutindu. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kia ya mbireo. Asama tuko amaega obugima bwotariko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo
obwagachi asomoroberio wiki kiomogusi obe bokumerana nche Frida Kerbo era litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba asogosanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kiralitko pomocha Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au nerure nche Clinton igwetera seketa seni kia bwen Soko TV kochiko komanya osi eya masemo ali aenekiwa ali arobere gochia kiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi Kochi County Chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria yagendrete ase sector yechisemi Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango Eye ne Soko TV oboroso bw'umugusi. Murigeria wita senigien Soko TV mambia bono tugendete usangana ya somorobirien Soko bwakire aigo mwanchito murigeria butamiriga ngo TV ngato kwalibaga ayubno mugusi kwanyara go kwenane eriogiriago eri kunyara gwekana eri kunyara kwigwekana wetira asi namba itu studio 0788666307 marakabiri 6 marakatano na tirenere namba yomo eri mwanchito murigeria katogo kwanere goro ya boroki wakogenda chiskuru tumenti gusomoro kibogo narangire twe skuru university ose college mbali banyarite bakorangirwa college bakaba mwanchito murigeria baguichuria sande bakaba karangira university wakaba bakogenda boigo asikole chekegera bangi bakwegena nga buna chisemi chianche nchiri mirimo yamago ko mwanchito murigeria nerira bae egasi wango kuri no mwanchito murigeria togoteba twensi kwitira se abaiboli aboroki wabaito kero gukwana no moroki okomatebinga achore gentukiria atagetekera moroki wo mwanchito murigeria nero maitenga ninkikiria ataitaso bugima bwae no enekera bakwenda sikamba singo bamaito mwanchito murigeria ngana huo babwa togo chori kiagera igentukirio bwate passion togo tebanga gentukirio kunyara nakyo kunyara ko korali tukuria konende igonga totwara passion yoka osinyo ko ibinto binde togo tebanga onsi manyanga juari round naboko nyori mirimo anda si mwanchito murigeria onyare ko kwebwatira kuri no mwanchito murigeria mambia bono dochega kirandeni seke omusorboge su ate onali mbe morobere mbaka omoere kurasi semo chiaga chuba oteba watching live and Soko bwakire koigo Barnabas kibasoba mbani tanyara kingo soma uchumbe chaba bwango Barnabas kibasokoro dawa Katari weka sobo nyamasibi pamoja Soko bwakire Diana na Innocent atebanga dadi baso imeyomorobero dadi Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge Joshua Mbia Salomo Nyoni Sheila Kemtokera Ndeni Islamic Ubanyarombe baso imeyomorobero manchito murigeria koigo Kurwasi namba itu studio 07886663 078 marakabire 6 marakatano na turime morobiro Josephine Morate Ben Soko TV, we appreciate you so much for making announcement daily for our late dad Elder John Oyaro Ojiego. And Soko TV, we appreciate you so much for making announcements daily for our late dad Elder John Oyaro Yego hoyo minto nigagoto ko bako mwanchito murigeria botambe totebanga kero wasirio mwanchogo nabo kunyara ko gusanga ituga iga twanyara togosanga iga na irinde kwanyara oko mwesko ya yo moiro negati abari bagende to usanga ntwe mambya bono mwanchito murigeria mwalimu Charles Rwanga nokoro chigagu professional tailor
Jeremiah Manyara onderi kurwa kisi Taylor Lingshop madara katika watching live. Asante sana waigo mwanjito murigeria mambia bono ndaitu tukwanire igoro ya boro kiwa bona bagendete gusamba gisukuru ndaito ntebye abayiboli mwanjito murigeria twarore bakuraramika sana mono kurwa sorongoro turwagusi abayiboli nigo batebanga abana bono bachakire ko basara tibatumanye tinga ningo bakora ngo bakobekera mamoncho n'abalimu usena banafunzi kyagarekero sukuru ya yuro mwanjito muriye konyoranga abantu bali bakobekirwa mamocho na Bible nande batebwanga genda mole ndekibesegete twara Bible abange bari murunganirisano mwanjito muriye anga bwabwangu gakurwa sukuru ya kura yabere mwanjito muriye sukuru ya makuru ase orongore turagusiya Bible mbesokya bakarira sana bakorokya oguchandika kwabo mwanjito muriye monekero baguchikunyara bagwakana kibesi bagotebwa ng'abanafunzi mbasambe dom enyombe yoboraro mwanjito muriye usemba saliye biroregete asigetaya kwanyoranga no ini certificate echiaya certificate no chire chiobisi abalimu banafunzi mbale bataro certificate cyabo ebintu ne bigakonyora bire bya muhimu no ine chiabisi bagusamba asiro mchiri bagusamba mambi yabona ntaitonte byo mwanjito muriye ningo obwate responsibility yo kwana nabanaba no moiboli usino mwanafunzi usembonsi ngakere simigwetera sinamba yitu studio 0788666307 marakabiri 6 magatano na tirinere namba yo moyo mwanjito muriye mambi yabono nabo gwake simi na ndorante bya eskuru area omwana ogome bya gusoma onye yayire ne batira yo mwanjito muriye nabo kunyara boigo kugo kwana nabanafunzi okwana nabalimu nabo kwana nonde bwanse mambi yabono iro nyare ko gusanga na inche igonga nabo gwake simi ase namba yitu studio 07886663 078 marakabire 6 magatano na tirinere namba yo moyo mwanjito muriye hake simi igante binga ningo oganeri gokore responsibility yugo sena kyayoroche turanyare to gokoro mu chando yo aschi skuru cheito twararigatie skuru aigachiara yire monokuru orongori to agusi mwanjito murira batebanga county ya Kisii county ya Mera ekore bunebyo nobire asobonge taruchinonye nabarayiba itomono mwanya gitinge banyate bagwesoki abagatebanga terbiya abanafunzi gusaborokiwa bagende usamba chiskuru naro cyabande mwanjito murire bagatebanga nigere emu masomo gusigo senere teribuya no korageria guciase omworokya ekera gusamba iskuru nabo kunyarwa gontebyo mwanjito murire nga kyoroche nsera kitura beke gusemero berikega ne irikobekwa irigo kondo gukoro mu cyando yekya twaroringa abayiboli na bagusara mono kare bikore buni bikonya bigo korekana igando chikirandiri cyate badiga ki abana balero kubakwanira woka nigo korogo kongu lero kabarule asinyumba cyabo nigo konyoranga baoncholeri timaitingiye kwiriro mwanjito murigera kwanyoranga mwanafunzi nabaro miyekera asinyumba rakinika weka skogali onyora kisabu chinde kwanyoranga ochenchiri abairo monto mwawe igonga nabo gwake simi ochase namba yitu studio 07886663 078 marakabire 6 magatano na tirinere namba yomoire boiga sumtanda ito YouTube mambia bono nabo kunyara ko gusanga na inchonte binga ninki kiriorocha iga darabwate simi yo mwanjito murigeria naye nabo kogenda waka itunya to kwa na iranso kwa TV bwakire kamati warabulire ngai wachiete igoro tingoro chikamati karibu sana wakire uyenye so twanje korora litukeli no nyalire liko mwase chinjira awao kamati ngiki abene nande wana bagitoma etiri tukeli nelie birero na maenelero ichuma mono gusiye ro nilitukolie birero sana mangana manena ebone ngana nenye omwana oyo sinyete kuruka nasinyete kuruka tinkagere tinga omwana boronge bwechogete nagenda agigosarekere sukuru orende kara asarekere sukuru nera nakare gusamba kisukuru manyane kimuma kisagara nko ikireme bintu nebinge bikoyya abana beragere irikirana bono naende nkumiga ogusamba abasikali imbale ebita abali muno bale abayibolimba onjoka ine sukuru eya bodi ino ere umutyando ninki mbamanye tenga abana mbara wale sukuru eyo birimi no gose ebodi eye neta iwana ini gose abali mu abana abantu baye mutyando ki
bara ne bwana ta bato te borongo maana bana mune yakura abagenda to kagera eburupano nerere gatiabu ya bana naba nafunzi abarofusi abalimu manganara una tatu epodi n'abalimu abana n'abalimu bose n'epodi buna bali bako barageria yusiga mwana gatege ntabungo mwana gete oprimary okie okobekera abana bande sumo erangeye wakuti nyomba ekabage koro kimuchana sana mwana oli abwata n'abana balia n'abana omata sikuisi bago tumekwa na maine ate ngento ntagete gosaliri kamati bona yebogorie genteke siringi 20 gendo nkorere igana gogo fauru ngo korera nde igana erabe pati embere ndo to fauru oku na maine bona muno oli abwate tuwe omoelio inkikera amanyoro monto ni natene no rorori tagutenena monto mona tagutenena naende bona gati buna toko na kongainu ganga abana bakanerwe sukuru fees korwe myake yose dinga ibalenge bawocha kongainu bona pasipata kawatineri boli bona gati tigati kona gotongaina ntomonalete na ande tuamonalire bonere tigage andre ko para bantu baya na ande nyane yebago tebanga abako bapinga mbabwata kimundu kiba kamati wasirire kamati ewasikirwe cha senate waketa hiyo kamati wasikira senate waketa hiyo akabona nainde kamati asikira senate waketa hiyo kamati annonciation digereti nande aka senate wakire na lindanyare kingo koiwa Ensoko TV wakire Ensoko TV wakire Tayana wakire wakire ya Tayana ngo kwana lele mambi ya bono oyo moto atikabuzi kororwaka Tayana yendo ya zaliri kisubu mwigo tayo nyaro tatigenya swalere ndo Adilisi wache kirasi kile mahoro wako sekere wiki Eko ya nenya sole ya zichuna abana banyule basale kile mwana wako runga waka kanu mwana munarende itabiri umatu mbiyare Kinya swale ine skuru bako yenyora gusengo ruchinga chiabo Wana mwatu na kurunga umatu mwana mbiyare Owe kali skuru ujanyole urupu Wana banga ina na baso ako sibiri ndo review sariyo wongo na biko kera bao kore gashi Na bande bako wako se kara matengo samala amma masomo niga bakongeire aba mbalo bako ranga tika bako leire masomo aburukana na maene Ndio abacho bara street na bana bache kike birasi kera chingaki Asante sana Nyazwari vikibi baranga babibi nyugo hivi Asante sana Mbiyamo sana Kwa iguru mwanchito murigeri abana balero nabakonyoranga kurunka urure buya oikansira kumena bwata abasani bakunyunya sore nero swara kinto gotebanga digere lya abasani bali gotana barubu ebinto birwa koro mwanchito murigeri nabo toche twatebanga musani ta ugobeka sabe kurende tokomanyigwanga kararigeri lya abasani bagonikere bakora nae nalio danyorenga nora sagia nabo igonorire tabaibuli bawo era soko tibi bwakire Kia idio gire TV na litura iwane Hello Ero bwakire Soko bwakire Bwakire biya kia idio gire TV na litura iwane twara wokire Kia idio gire TV to iwane tingo igweti biya Asante sana Kwa mwati waona Na kwa igure kabisa Samari tangoro ku Peter Juma ku South Mugirango Boni gani gonke bwatere te Kasarani Santon amangana y'abana mutatara kwa retire igabwata amangana ramange amaene nambe yamu abana mbaro bakurunka esemejelie kwenyara umwana ko ende school ne kibasire chinyinge wanyora umwana ya sama somo ni gale inse
Egasi yaye no gotaka kobera chibase school na kuchitumika asenjire taliengia. Chibasiri abwate school chinyinge atali gosoma metinga soba nkwenyara bale. Kwa makonyora bono osoire ase group yokonywa ebintu biri bigotinde gusenya sore. Nenya sore ye ige goso school wetera abande mnachi watchman chi school. Abafanyikazi be school. Nabo bakwe gukibesa n'abana bali babwate kibesa. Namaene. Bagenda isiko bagorenya sore. Baletera abana bali balime. Ekera bana bachakira bano kunchinya sore kwanyoro umwana aro kurunka otali kunya sore ye. Lakini asenge nche bekiro musani bo mwana oyo kwenyara aitankora mugoraro mugati uri. Bono umwana oyo asenge ntabwati chibesoro si abasani takobegeri nya sore. Namaene. Banyo nya sore elia. Ye kachinga kichamatem. Bake sango njokora matemu ali na matemu tingo chigweta. Kosemo kibabwate. Baro si vurugu. Na nda abantu bagotumusiko n'abafanyakazi. Abafanyakazi. Baleta mafuta. Bakanu. Bamago korosi enchera yo kusambe skuru. Okay. Kosegwa tebiro le skuru bachaka fujo. Akara basalire ebintu skuru sina domu basali. Kwanyora ngago sotore serikali yetu ya soire miata kugaramia korosi ya domu. No mwalimu bamagotumike libagelyo. Kwerosi alijibese skuru. Okay. Bama akanyoro skuru ya me principal wata abana 5000. Gotenga bono abana basalte binte skuru. Abana bali bono gendaka. Kero umwana mnakora na kurunka wada siringi 1000 echoje kwa gache edom ya sargide skuru. Kwa magano mwana siya nta ya skuru ya nenja yete na atomire chibesa chaga che class keli. Namaene. Abalimu nabaro bamagoseli abana mugocha moche ne 1000 chikwa gache mangani skuru bintu mwasalte skuru ebirore. Ekero gwaka siringi 1000 asa abana 5000. Omwalimu ye principal ni target 10 million. 10 million. Baigure? 10 million yecho chinyara kuralia kurasa abana. Abaiboli. Asa abaiboli. Wama konyora omwana naro otalenge sukuru. Olenge nkago sena bwate usomo chanda aruwale te gosena sati kwe fisi. Mwana otalenge sukuru. Ugo chikogende sukuru osine fisi awate balance ya tometu. Na ndo makonyora ngana ndicho sanchiro omwibuli omwalimu abegete 4000 na ndicho gosalie sukuru. Omwalimu omwibuli kwanza kwara chinsanya ati mwana ntalengo. Omagotenyo no alenge kango nasalite bona abana bonse babikere garama. Rosana. Bona kwa makonyora omwibuli etokumia. Namaene. Nege ento kende njena nkora kire kiye kibende kobe sukuru. Ege ndo ne canteen. Canteen. Tewa ndiko ba sukuru. Mwana wanja ko nyoko gende sukuru, uga chiruchi besa soko sino office, usine se office. Ili yaje kurwe sukuru agwe transport ya yogendanka. Na abe sukuru ntoke ya kogora. Yama akora kana bono mwana utachiri tayo na mwana maskini tayo. Namaene. Nyonero goli tawa disukali bakwe sukuru. Bonsi. Nero babegetera ino bonsi. Ntayo kolindas, ntayo koli cake, ntayo koli mogati. Bono ko nyanga abana aba at least we kababe asenjire rengiya. Canteen na be meru sugo school. Na abana bale sukuru. Bawante ko chungusu na bafanya kazi be sukuru. Chinya sore chiko so sukuru wetara bafanya kazi. Abafanya kazi. Mbiya mono moralia. Asante sana. Nonde tiga changie yo mpita chuma ko sauti mugirango kiwatere Santoni. Asante sana. Ino mwalimu. Ya tindi mwalimu lakini no mfanya kazi we. Asante sana. Kana ya nengi sana. Kwa igoro mwanjito muligera na chine kwa na ya Peterson sana. Kwa teba inga twensinto wa responsibility na kwa igoro gotali balimu boka tali baiboli boka. Abakoliye mermas school kero monto mwanjito muligera no nyanoria isko galio gochote bgunga ngera likurwa surbaga no pate responsibility
elio gane irigo play kero bagateba roles chigane irigo koruma chitumurira na ino bwateri bagario kweneke buna abana bakabansa beki koruga ga somo bago asinali bagane iriko bwatia tuwatiri chekiro manchitumurira korene boigondo che out the first parents should take advice their children and give them directions before they come to school. First, parents should advise their children and give them directions before they come to school. Machito moligeria onoyo mote banga abaiboli na bagani bakwane na bana babo bataragenda se school. Lakini kwa yura bana mbaro kukwanira bago ikase school. Kwa yura no enenjira bakari kwero beri asama temo machito moligeria na bana ba titbabuye kaini. Lakini ntukirinda ate yaba nafunsi na robotambe inyora se kwarwa kwa ruro machito moligeria inyoranga ali asenarwa ngakiarenge naruko moiboli gasabe fair moiboli nigaire roni makonga kanire fees ebintu bine bina bakonyoranga bya gokwanyiro mwanjito murira korene ase namba itu studio 0788666663 078 marakabire 6 marakatano na tirineri namba yomoere ndochege gamugende waka 18 15 70 balindanya ranki bwate namba ya katokwana na Peterson mwanjito murira nabayigo bali mu gwake mambe abono akase namba itu studio tunyare tukokwana twararira abayiboli abange bagutwara ekirero sana abange nigo bagwikagali batwara na ndenga nkolera bale kwegule mwanafunzi no alengasye enka yabo mibigaru wale te gusala sedwe school fees lakini abande basambire school kwanyora mbali bale innocent bale batabwa tama mochi lakini bonse babekirwa mu mochiganga babagwake simi gocha sinambe yetu studio tugenda gusanga na imambya yabono ogendere gonte byanga na kyoroche ebinte ibigane ibyakorwa ibianya bigotwara e balance twanyoranga muiboli tayo okuyigbororo mono kuseno ina masoma yo manjito mulire abayo nafunsi gutwara bale school ntayo taita sana ndochegaiga Paul busira tebanga naro abanafunsi bagani baramanyase bakorwa manjito mulire Paul kwasinse mu cyaro isamo tebanga abanafunsi naro bagani bamanyase bakorwa baligere lisobo unabayiboli babo bacandegete gagitegaiga manjito mulire niga akwanire point na tebanga abayiboli abange tunyoranga muiboli ya rosa birefea muiboli mbabu yekaini bina kweguro yo mitatebire naro gusaba fair nari boigo okogenda se school achigusaba libaga kwanyoranga aiga siago kagwachire school go kwebaswarure boigo ndoche kurwa sensemo yete WhatsApp aiga naro Lawrence kurwa sisemo chama sena oteba wanafunzi wengi chito muligeria wanafunzi wengi wanaingia kwa groups tumenoga iga wanafunzi wengi wanaingia kwa groups pete wanaingia kwa groups ambazo Lawrence nabo kunyara gukondikira bya aiga tuno chumanjito mulgeria andikira buna jensi bawubarika igaswahili kirkyabo nabo kondikira bya Lawrence nyari kingo koiwa boigondo che professional tele gano arime yo morobiro manchito mulirandira matunda kura chisemo cha Nyamira nera otebano arime yo morobiro kura chisemo cha Nyota Salams Club amana mama Fena mama Sara Afro Baby mama Precious Petshwa Nyaberi embusurengia Mildred Mokena Natasha Mkiti musori bwege susu omanchito mulirie mambia yabono niko tugendete usanga kato muganyito mugenito tugendete usanga buna turanyare tugokora omuchando gwo kujya gwe chiskuru ntwaroche na utebinga abagaka bali bamwanya gitinge bali bagukwanira ogo gisikeke gusigeito nabego gotonyoria amachika togana iriko bwatia batebanga nere bubi amachiko nale okonyoranga no kurageria kero konyoranga ngusambole skuru machito muligera nabwo twarore skuru chinyige chiko yaba iboli bakoreranga gaki skuru yayire go ikagatatu skuru yayire go ikakabere omwako oyo mwanchito muligera omoiboli litanganya gatebwa ngalente chibese chebirore banyarite bakorita magenda bagata boigolende chibese chiedom basarite mwanchito mukwana nganga 5000 go 3000 jana ko ba bilo Sura nonyene ribweyo yemo moibuli naro tabwati ribweyo yemo konyoranga abandi babo nigo bagucandiko mwanchito muligeria ngongana bogwake simya sina mbe yetu studio 07886663 078 marakabire 6 marakatano na tirineri namba yomwere boigana boko bekorwa kora usujumbe onyare ko gonte byanga ningi kiria togokoga ni tokore etunyare togokonya abana baito aschiskuru machito muligeria tokoena nando mutumoka keigo tunyare tokoirana tugende usanga naye mambia yabono sumorobirien soko bwa kire
Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamogoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakonyolera engere yabo ya kera litko pomocha mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Mwancho murigereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi
ase chinsemo buna chia Nakuru mwanchu murigereri eritonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elia nyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nera nyara kwa koigwegwa mwanchu murigereri ntonyara kwa batoko genda ase bali barasa masamba buna chinsemo chia Molo alia so mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi nyara kwa koigwegwa ase nchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwegwa ase nchera enkeranu aiga omwanchu murigereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batogokora eke igekuru ito tonyara kwa batogekora ase nchera bwenerete mwanchu murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigereri tonyara kwa batogokorareria okorarikwa nyagosira ase nchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanjito murigeria wigita Sengen Soko TV na ndo mugeni twikire gaiga ase studio no Morandia na ndingucho orachaga igase omurobire twende baya masesene ali tuko dia Jumapili asomurobire twende baya masesene akineta dirende Jumapili yoka ali tukulia lero na muanga tigana mulenta gaiga tare chiskuru chikoya na bakunyara hote byanga nike tuganiri gokora twararire boigo chibura buru chikwene kiwasi chikanisa ntwaro chibagwe sokia bagukwanire serikali kintu kirinda ite boigore tukoya tukwanire no mwana momura bitogotebwa ngani gaibiru asama tukamanga stable abasai na kibakunyara bakwenyorere mirimo na maite bina kisabuni chikorosiwa nabaige binte binge biria agucha ofundisha ane kuba tukamegiri gucia asaba sai kubatebu na baranyorere mirimo yabo mwachito murigeria kana ara mwali baga aranyara ka okwanya kigusikero kiritsukuria rero ndigerigo mwanchito murigeria tonyare tukoigwane mambia yabona no cia sore murobire Nensoko bwakire nande twiranire gucha sore tunyare tugusanga asobwagare igonga nichigakinde cyo weseme mwanchito murigeria karibu sana pastor. Asante sana. Naambia wamezoea Sunday ndo nakuwa na pastor lakini nashikanisha last time nilikwambia salamu. Yes. Wakiri Ulisema wakiri amwito najibu Wakire bya. Wakirovia. Wakirovia. Wakire bya. Karibu sana. Asante sana. Labda unaweza salimia mtazamaji pia uweze kumwambia kule ambako umetokea asubuhi ya leo. Okay, mimi naitwa Reverend Muhende, nimetokea upande wa Kikuyu constituency in Kiambu County. Na mimi na Emmanuel Gospel Church, tena ni chairman wa Save the Boy Child CBO. Yes. Boy Child CBO. Labda ukituambia mambo na CBO kidogo. CBO ilianza 10 years ago wakati niliitwa na watu wanaitwa National Aid Control Council. Nikawa trained on HIV and AIDS educator to boy child. To show them how to prevent from getting HIV and AIDS. And from there nikaanza sasa kurecruit watu na kuwafundisha, especially the young men. Wengine nilikuwa naingia club because ukienda kanisa, these young people, they do not come to church. Many are outside. Chief akiitana mkutano where I am the village elder, they don't come to the chief's meeting. I decided to go now to the clubs where they are. Na nimeshukuru Mungu because after talking to them, after listening to them, many have changed. Many have changed. And even about 2 months ago,
Wengine walijiunga na wakaja na kikundi inaitwa Aminia Home Services. These are the garbage collectors. Wanapewa kazi huko nyumbani. After kuwafundisha kukaa na hao, siku hizi wanapata pesa. Ni wanaume peke yao? Wanaume ndio walikuwa wamelaliwa sana. Wakati kama mingi zimepita, walikuwa wana concentrate na girl child. Nikaona sasa vijana wakiwaachwa hawajui kuongea, walikuwa wanaenda wanajinyonga, wanakunywa bangi, wanafanya vituko. Sasa Mungu akanipatia mzigo wa boy child. Although hiki kikundi iko na wasichana, but I concentrate on boy child. Because boy child since beginning have got so many enemies. Tumesahau boy child kwa vijiji, kwa kanisa. Hata Yesu Kristo wakati alizaliwa alikuwa anatafutwa auawe. Lakini girl child hakukutafutwa, Mary hakutafutwa auawe. Hakuitafutwa kwa Biblia auawe. Wakati Daudi alikuwa anatafuta auawe, Moses the same. Sasa girl child anafanya muzidi, analisaidia kulete this boy child. I have come to discover the boy child alikuwa na shida. Hawasikilizi wazee, hawasikilizi baba zao, lakini wanasikiliza mama. Nikitaka mtu achaguliwe, naambia kina mama, go and tell your sons to do this and this. Lakini mzee wengi wanatumia kiboko, na hiyo vijana wataki kiboko, hawataki waharasha. Lakini wanasikia mama sana. Tukisema wasipewe chakula nyumbani, hawatapewa. Mama anaenda na wafichia. Baba hata wapea, lakini mama lazima awape. Mama hata anaficha na anasema kuja. Kwa hivyo wako na shida, they want somebody to listen unto them. Na labda hiyo ya mama kuwaita baadaye, si inawaharibu. Wanakuwa kichwa ngumu. Wanajua hata kama baba amekataa, mama yupo. Saa ingine, that is why we have got so many problems in Kenya. Sure. Mama anaharibu. Kwa sababu wengine wanapatiana the long advice. Your father is not a good person. Anakuonea, anakuchukia. For example, if you go to the book of Proverbs 31, this is saying of King Lemuel. I will read from verse 1 and 2. The saying of King Lemuel contains this message, which his mother taught him. Listen, huyu alikuwa mama mzuri sana. He taught this young boy when he was a young. He became a king. He remembers vile baba yake alimafundisha. Sisi tunafundisha watoto wetu nini? Kina mama wakati tutaondoka watakumbuka. Verse 2 inasema, "Oh my son, oh son of my womb, oh son of my vows." Sasa verse 3, "Do not waste your strength on women, on those who ruin kings." You see, it's a good advice. Anapatia kijana yake. Do not waste your strength, your energy. Siku hizi tukikataa kuambia watoto wetu, do not waste your strength on women, wanaenda huko wanapata ukimwi. Wanaenda huko wanakunywa changaa, they waste their strength on things that cannot benefit their young people, the things that cannot benefit the boy child. This mama alikuwa mzuri sana. I wish kutakuwa na kina mama wanapatia vijana wao advice. Sikiliza vile imwambia. Number 4, "It is not for King Lemuel to gaze wine. Rulers should not crave alcohol." This is a good mama. Alikuwa naona alcohol and destroy this young people, boy child. Huko kwetu nilienda nikafundisha vijana, wakasema, "Pastor, tuombe." Iko pombe inaitwa Kikuyu tudhurigui, ati tuzeubwa. Hiyo inaonekanaje? Iko kwa inauza huko kwa kienyeji. Sasa akikunywa tu kiasi kama hiyo, anakunywa watano, unasikia moja amekufa, ameanguka na wamelewa. Sasa wanakaita gadhurigui, tuzeubwa. Wanalewa sana, inafanya vituko na vituko. So the mother of Lemuel alikuwa anajua uhatari kijana yake akiingia kwa pombe. Anasema hata mfalme, the king, the leaders,
I'm a leader, you are a leader, Diana. You are not supposed kulewa, because ukilewa utakuja hapo utafanya vituko. Sure. Even the kings, mama alikuwa naonyeshwa mtoto wake atakuja kuwa king. She prophesied that you are going to be a king. Hapo alikuwa anasema, for if you drink, so if they drink, they may forget the law and not give justice to the oppressed. Watasahau na sheria yetu, constitution, sheria ya Mungu. Mtu sinakumbuka wakati nilikuwa nalewa. Nilikuwa na sawa atakunulia watoto chakula. Nilikuwa napigana na bibi. The men are not supposed to fight with the women. They don't have strength. They have a strength. Labda kwako kaadit kidogo vile maisha yako ikianza. Ulikuwa unalewa kidogo? Maisha yangu wazazi wana contribute a lot. Unaweza haribu mtoto wako, unaweza mtengeneza. Baba yangu alikuwa mlevi. Aliuawa na kukunywa pombe ya chang'aa ikaharibu maini. He died at the age of 43 years when I was 19 years old. Hiyo roho ikaniingia. Pahali baba yangu alikuwa anakunywa chang'aa, nilijikuta huko. Kondolienda. Nikawa mlevi wa kupindukia. My grandfather, nikatoroka hata nyumbani. Hata mbeleni nilikuwa nimetoka nyumbani maana ya hii pombe. Baba akija na haribu, analeta shida. Hata hiyo roho ya shida akanitupia. Hii maroho mtu anagawa. Unaweza gawa mama yako, unaweza gawa baba yako. Nikagawa roho ya baba. Fujo, kulewa na matusi. Mdomo yangu ilikuwa ya matusi. But my grandfather on my mother's side walikuwa watu wameokoka. Wakati nilitoka kwetu nikatoroka nikaenda kukaa na hao, wakaanza kuniombea na kunianza mambo ya Mungu. Walikufa wakiwa na kama 80 something years, lakini ile maneno walikuwa wananiambia nikiwa kijana ya miaka 9 years. Nakumbuka. Walikuwa wananiambia usitembee na vijana wambaya. Usilewe ovyo ovyo. Na wacha kutembea na watu wengi hata hawajui. Kaa peke yako uongozwe na Mungu. Siku moja tulikuwa tumepigana na mama sana. Watu ya Kiambu wanajua kupigana, hawapigwi. Ni Mungu kwa Mungu. Hawashindi pia. Baba akatoroka. Nikaenda nikalewa. The following day nikaja nikaanguka nikalalia sinking, hata hii mikono imejaa vilema. Then at night kasikia sauti ya Mungu. My son, kwa nini unasumbuka? Maisha yangu nilikutolea wewe. Come and I will heal you. I will empower you and you are going to become a good man. Kutoka hapo nikaokoka. Kwetu hakuna mtu alikuwa amezaliwa ama alikuwa mtu ya kanisa. Upande wa baba watu walikuwa walevi. Hata siku moja hata nilikuwa nachukia hata hii mambo ya kanisa. Because sikuonyeshwa. Sure. Nilipelekwa Kilikio mtoto mdogo wa kanisa nikapatiswa early 1961. Ni wakati upi ulikuja ukaamua wacha nibadilike kabisa? Na wakati nimebadilika nimeona mkono wa Bwana. There's a benefit in salvation. Na nimesaidia watu wengi sana walikuwa walevi. Hata kina mama. Ukija wa kanisa utasikia testimony. Wengine walikuwa walevi. Nikawaambia maisha yangu vile tulifanya nini. Na saa hii walisaidia kuhubiri injili ya Bwana. Amen. Na labda pastor, tumeona hii mambo ambayo inafanyika kwa mashule mbalimbali. Sijui Kiambu kama wamechoma shule. Kiambu tuko na shida kidogo. Ama saa ingine tumebarikiwa. First of all, we must counsel our children wakiwa wadogo. Huko kuna shule hata moja imechomeka? Wamechoma. Wamechoma. Huko maisha iko sawa. Haja ni kubaya, hata ingine ilikuwa ya kanisa moja walikuwa wamechoma. Lakini tunawaambia wewe choma. But the problem is mama yako na baba yako ndio watajenga. Serikali haitajenga. Ni kweli. Secondly, tunawalimaini. Sasa unachoma na school fees hujamaliza kulipiwa.
Wacha kutembea na vijana ambaye kwao they are stable. Wengine because nakaa huko kwa gavana karibu, naona akipeana checks za basari. Naona wa majority leader MP of Kikuyu akipeana basari. Imagine mtoto anapewa basari, anaenda shule kuchoma, alafu anasema serikali saidia. Serikali haiwezi saidia, wamechoma, lakini tunawaongeleza, tunawaambia lazima wabadilike in the mighty name of the Lord. Labda nani anaweza kuwa na makosa kati ya mwanafunzi, mwalimu ama wale ambao mmeongea na wao? Unapata chanzo ni gani cha kuchoma shule? Ni kulelewa vibaya ama ni kufika kwa wanabadilika kwa sababu ya bad company? Vile tulikuwa sisi tumekuwa wakati wetu hakuna kuchoma shule. Because tulikuwa tunachapwa. Siku hizi kwanza mzazi akaweka kiboko chini. And the same Biblia inasema, wacha nikusomee pale. This the Proverbs 29 verse 17. Discipline your children and they will give you peace of mind. And will make your heart glad. First of all, wazazi wamewachilia kazi yao kabisa. Mtoto anaanzia kuharibu girasi kama hii, unamuita kababa. Kumekuja wageni, amesika hii simu yangu, ameongeza chini. Kama mimi. Hawezi onyezo amefanya vibaya. Amekosea. Umewekewa chakula hapa, mtoto amekuja, amechukua. Na mama asema, "Hey baba we, nitakupiga." Anakuwa namna hiyo. Sasa akienda shule, anakutana wengine kama hao. Wana destroy. Second, wakiwa na shida, especially the boy child, they do not talk. I encourage them to speak, talk. Wananyamaza. Kwa hivyo, ukishout unto them, ukifikiria tena mtengeneza, na yeye anasema wewe utaona. Siku moja nilienda kuzika mzee mmoja, alikuwa amekufa. Nikaona watu wengine wanalia la familia yake, lakini kijana mmoja halia, anacheka tu. As if there's nothing happening. Nikamwambia, why are you not crying? Ama kuonyesha tunazika baba yako. Akasema, mchungaji, ama umechelewa. Tunataka usike hii kasi ya haraka tukakunywe pombe. The sad. I asked, why? Very sad. Because he is not listening unto me. Tukimwambia kitu anasema hapa ni kwake na tatufukusa. Amepiga hata mama. Kwa hivyo wacha aende tuwe na amani. So it is good to listen unto these people. Pengine iko kitu ametuma mtu mmoja, mwalimu hapa, tunafanya vibaya. Instead of taking care and listening and handle that case with a very careful manner, tunawaza kuwa against them. What will happen? They are going to rebel. And the rebellious will go be bad because sio vile unafikiria. Wengine hata atachukua kama jinyonge na ni mtoto wako. Na wewe baadaye ndio unalia. Niliona hata mama mwingine alikuwa anaambia kijana yake, wewe ni ng'ombe. Kazi yako ni kukula tu. Wakati walienda shule, mtoto akawa number 45 out of 45. I went to that school to play for the children when they were opening their school. John Kama Kariuki, number 45 out of 45. Kama wakatokea Kama Kariuki, unasikia wewe ndio namba ya mwisho 45 out? Akasema yes. And why are you laughing? Mama yangu is nabii. Alisema mimi ni ng'ombe, hakuna kitu najua hata kwa shule. Kwa hivyo nimekuja namba ya mwisho. Mama yangu is a prophet of the Lord. Kaambia mama, si unaona wewe umeroga watu mtoto wako? Wewe umeroga. Ile maneno ambayo wazazi wanasema. Yes, because ulimi uko na nguvu. Ni ukweli. Wakati nilienda sasa kuambia watoto, nikaita mama akalia sana, nikamwambia, from now prophesy good things unto your boy. Akaanza kuachilia maneno mazuri. John akafurahi. The next time John alikuwa number 3 out of 45. Tuna ulimi unajenga. Mungu wakati aliumba ulimwengu, dunia, aliita Adam, akaleta the wild animals. He told Adam, give that animal the name. So Adam alikuwa anasema, that is a lion, and from today kaitwa namna hiyo.
because tunaumba na ulimi. Ukisema mimi ni ng'ombe nitakuwa ng'ombe. Unless nikatai niseme in the name of Jesus I refuse. Na huyo ni mtoto. Unajua mimi pastor ukiniambia mimi ni ng'ombe. Mimi ni mtu mkubwa. Wewe ni mzuri, you can even go and pray and cancel that spirit. Lakini mtoto mdogo hajajua. Mwingine akaja akasema pastor, walikuwa na mama yao walikuwa vijana watatu. We have come with this special envelope. It is containing money inside. We want you to pray for my father to die. Haya. Kasema what? Kwa nini? Amekataa kugawa shamba. Kuna kuanga na hiyo pia? Unajua sasa vijana wakaniambia yeye alipewa na baba yake. Kwa hivyo hata yeye atupatie. Sasa nikainua mikono nikaanza kubless hiyo mzee, nikambariki. Hao watu wakarudi na bahasha yao. After sometimes mama alikufa. So these boys got saved. Wakaanza kutoa testimony vile alikuja kwangu. Labda mama ndiye alikuwa amewatuma. Sasa wakasema sorry. Wakaambia mzee. Nikaona hiyo basi mlikuwa mnaweka tunaweka kilisaba. Mzee kusikia akaokoka akanipatia 20,000. Unaona sasa ningechukua ndio niroge. Lakini baraka na kutoka hapo mzee akaokoka, akakwagia watoto, akapatia watoto yake mashamba, lakini mama ndiye alikuwa anaharibu. Ati baba yako sasa umefika wakati muitisheni shamba. Tunaona kama anakunywa pombe anataka kuoa. Vijana sasa walikuwa narukia mzee. And today they are good people. They are in the church worshiping and glorifying the name of the Lord. So wazazi wako na jukumu kubwa. Hao ndio wamepoteza. Hata ukienda kwa makanisa unaona wazee wanakaa hapa na akina mama. Kwanza kiti ya pesa ya wazee ya malika yetu. Tunasema vijana wataiba. Na labda pasta kwa mitandao yako nimekuwa nikiona kufunza wa youth vijana jinsi ya kujilinda ama kujichunga na ugonjwa wa HIV. Kuna magonjwa mengine ya sina. Nimeona pia ukiongea about teenage pregnancy. Nimeona ile advice ambayo unapeana vijana huko. Labda ni kitu unafanya na passion ama umeamua kufunza? Hiyo wakati niliangalia maisha yangu sikupata mtu wa kunisaidia, even pastors those days, because they were old men. Siku hiyo hungefikia hata mchungaji, because alikuwa sarode na wazee na akina mama. Ukitaka kumuona lazima pitie kwa wazee wakupatie go ahead. So na familia yetu ilikuwa ya walevi. Kwa hivyo hata hakuna mtu angetuheshimu. So nikakumbuka kama ningepata mtu wa kunisaidia ningeenda mbali sana. Because masomo yangu ilikatika. I left school in 1979 form 4. I got employed by Kenya National Chamber of Commerce in University hapa Nairobi. Na nilikuwa nataka kusoma. Do you know, nimerudi shule after encouragement, my friends encouraged me. Nikarudi shule nikasoma paralegal. Kaona hiyo sio mzuri, mimi sio wakili. Hii ni mchungaji. Nikaingia shule inaitwa Presbyterian University of East Africa. Kafanya diploma. Na haya diploma nilifanya nikiwa na miaka 58 years. 58 years. So kuna masomo haina mwisho. Na ilikuwa kasetani alikuwa ameikatisha. So na nika encourage other people. Wengine tukawapeleka shule. Basta kabla unaendelea. At 58 how was the learning process? You see we are going in the morning hours 2 hours. Then tomorrow another 1 hour. Bado ulikuwa focus. Nikasoma miaka 5. Yangu ilikuwa miaka 5. And that diploma, higher diploma, I got it there. Ndio sasa imeniweka niwe officer wa County Government of Kiambu. Bwana iko huko. Imenisukuma. So after so many years. Then there's another person encouraged me sana. Anaitwa Honorable Paul Mwite. Akatoka shule zamani, akafanya kazi ya mawakili. Then from there akafanya exam akiwa outside
the school. Sure. And today he's a senior counsel. So wakati nilikumbuka maisha yangu, nikaanza kuongea na vijana, nikaona vile wako na mashinda. Hawa vijana wanakuwa free, unajua unapata vijana wengi haswa wanaume vile umesema wanaume. Yes. Hawaongei. Labda are they free to you? Oh yes, wakati kwanza nilikuwa naingia kwa klabu because najua pahali wako walikuwa nasema pastor anakunywa pombe. So ikavi no, I have come now tuongee mambo hapa, iko territory hatari sana, iko ukimwi. Wakaanza kusema pastor, unaweza ongea ukweli, maana hapa iko msichana ya shilingi 10 na pombe ya shilingi 20 na road ni hakuna maneno, ni hapo nyuma tu kwa nyasi. Ni vitu inaonekana very easy. Alafu tukaenda wakanitia mtu mmoja tuende tukazike. Wakati nilikuwa nahubiri kienda kuzika, nikasema ni Mungu alipeana na ni Mungu alichukua. Wakaniambia hapana, amechukuliwa na Shetani. Kasema hoi, ameuawa na ukimwi. Nikaanza sasa, Mungu akaanza kuniambia uwe unaongea ukweli to set these people free, because the Bible says my truth will set you free. Nikaambia I will come on Sunday kwa kilabu yanyu tu, kilabu inatosea watu wengi sana. Nilikuta vijana kasaidi ya 300 wote wakingoja niwapatie maneno ya HIV and AIDS and how to kinga themselves. Siku hiyo maana nilikuwa nafundishwa na National AIDS Control Council, nilikuwa male champion, I'm also a male champion today in the National AIDS Control Council in Kikuyu. Nilikuwa nimebeba condoms na iko mti ingine ya demonstration. Wakati tena mapasta waliniona hiyo condom na wakaanza kusema huyu amepotea, huyu ni amepotea, huyo sio mti ya roho. But let me tell you, nikawafundisha, nikawapatia condoms. Nikaona wanafurahia sana. Na wakati tumeanza kuwafundisha na kuwapatia condoms, ukimwi inarudi chini. Sasa nikaingia in full force. Nikaambia na anasa train watu wengine ili sasa tuwapatie kazi in Kikuyu muwe wengi. Niko na vijana wengi sana wanafundisha hiyo mambo. Hata mimi hata siku hizi nimebagi condoms au ndio wanabeba. Na hata walikuwa wananiita pastor ya condom. But imesaidia watu sana. Kwetu hakuna mashamba kama kwenyu, ni tudogo. Kwa hivyo inatusaidia hata kufanya mambo ya family planning. Yes, because in Kiambu County mambo ya shamba is very sensitive. Tulizaliwa tukiwa watu 6 kwetu. Mimi nikaona watu sina shamba, nikazaa 4. Niliambiwa Kiambu ndo kuna shamba kubwa. Imegawanyishwa kidogo. Unajua wazee wa zamani walikuwa wanazaa watoto 10 na kitu. Ukigawa na hawa watoto wanakuja wanazaa. Hapo sasa unapata hata lazima uishi nje. Pahali kwa baba yangu. All my other fathers wako 6. Wamejenga pahali pamoja. Watoto wao wameoa. Tena wanagawiwa hapo. Hakuna shamba. Kuna. Kwa hivyo tukaanza kuona hii vijana, especially vijana, wakikunywa pombe ya rahisi, wanalewa haraka sana, wanaona msichana rahisi. Kutoka hapo tukaanza kuwafundisha hata wasichana. Na wananisumbua sana, wanasema, "Master, lete condom hata za wasichana." Lakini hiyo kuassess inakuwa shida kwangu, lakini ingine ni sawa. Sasa kutoka hapo tukaanza kuwafundisha mambo ya kufanya kazi na mikono yao, because these people wako na akili. Wengine kuwafundisha mambo ya kutengeneza bar soap, detergent soap, na jik, na yogurt, na briquette chako. Labda next time tukikuja utatupeleka tujue pia sisi kutengeneza sabuni. Yeah. Hiyo process inakuwa ngumu ama ni rahisi mtu kwa adapt? Hiyo ni rahisi sana, nilifundisha hata my daughter. Na yeye ndiye nimwambia saidia watu na wanasaidia. Next time atakuja na yeye. Maana sasa nyingine na endelea nikimwachia. Lakini nikiwezeka na mwambie wewe chukua hii. Na in fact anazunguka Kikuyu constituency and Kabete constituency training these young 35 years and below how to make those things. Ikikina wasichana nafundisha mambo ya beadswork. Na alafu na tena iko watu wanawanunulia.
So wameanza kubadilika. Na hawa wazee, si wazee wanasema mwasahau wana. Wazee wanapewa pesa ya cash transfer. Wazee ndio wenye mashamba. Wazee ndio wanapewa kiti yote. Hata kwa hii magonjwa labda kuna vile ambavyo unawa train wao. Wazee hawataki kuwa trained in that area. Tunakutana pahali nyingine outside their territories. Tunawafundisha. Wengine wanasema siku nyingine kuja na daktari tunataka kupimwa. Au kuja na daktari ambaye hatujui. Hajui sisi. Tunakuja tunaleta tunaenda pahali nyingine wanapima, wengine wanakuta wako na hiyo. Kutoka hapo tunaanza sasa kuweka kwa health access scan, wanaanza sasa kuhudumiwa kwa hospitali. Because tena boy child ako na shida haendi hospitali. Hata akiwa mgonjwa anaenda ananunua Panadol. Na saa nyingine ni pressure na sukari. Ukimwambia aende tena aone laini na kina mama na watoto, hata kwa harusi aenda uangalie. Ukiambia watu wapange laini pale, wazee hawaendi. Labda mbona vijana wengi wasiende hospitali, ama ukiongea nao na kuambia challenge ni gani? Vijana wengi wanasema hata ukienda hospitali tunakuta tu wale watu wanatudharau. Wanaonekana kama wanachukiwa, wanadharauliwa, hakuna mtu anawasikia. Secondly, kasichana kakiwa kagonjwa, mama ama baba anaweka gari anapeleka. Kijana anapewa shilingi 50 anaambia wewe jipeleke. Sasa wanaanza kuona hapa ameonewa. Amesahulika. Na boy child hata wazee ako na kuku, ako na ng'ombe. Atanulia kuku chakula, ng'ombe dawa ya minyoo. Na yeye amekaa miaka 10 hanja kuza hiyo dawa ya minyoo. Yeye mwenyewe anajisahau. So my work is to tell them, come back to your sense. Wengine, because nilienda nikafanya hata research wakina mama. Vita nyumbani inatoka wapi? Because wakasema ni wazee, this young men, they are the one who are bringing in these problems. Nikauza vijana wakasema, tukija nyumbani tunakataliwa. Nikipatia mama kiss anakataa. So I went to find out, mama wewe ukipewa kiss kwa nini unakataa, ama ni mtu mwingine anakupatia pahali nyingine? Wanasema no pastor. My husband mwambie aoshe mdomo. Awachane na hiyo mapombe na masigara. Sasa mimi nikienda kufanya nasikia. Wakati nikamwambia vile mambo iko, wametengeneza hata wameoga. Unawaleta pamoja kwa kikundi kulingana na age. Asiwaze si wako kwa kilabu. Najua hii kilabu ni ya vijana. Wazee they are divided themselves. Hii ni wazee wa hii rika. Kwa hiyo nikiwata bila jua pahali wako. Hii wa kanisa hawakuagi na mashida. Those one is okay. Na tena sio wengi. Ile kanisa unaenda unaweza kuwa iko na watu kama 500. Lakini wazee ni 50. Hao ni kina mama. Na unaweza sema hakuna wazee, but they are somewhere there. Second, nikafanya research nikakuta, ukiangalia wale watu wamekufa leo ama walizikwa jana, majority of them are boy child. Na wakati wamezaliwa ndio wachache. Kama mimi niko na 4 children, 1 boy, 3 girls. Sasa ukiwa na girls, ule girls. Iko wasichana wengine wanakosa hata wa kuoa. Wazee wakiwa wazuri wawe na mali, wasiwatawa wawili ama 3. But unfortunately inakubalika kwa watu wengine, lakini wengine wamefunga mikono kama mimi. Labda tukiingia kwa Biblia inakubalika, kama ikifika kwa ndoa tusiangalie Biblia sana, ile ambayo inasema kuhusu ndoa. Kuhusu ndoa kwa bibi 2 3, mtu wa kawaida imekubalika. Lakini unaweza penda watu 2 ama 3. Yes, ukiwa na mali. Mali ukiwa huna kitu, wewe utakufa hata moja. Unaona leo umeona tu majenzi huko ndani. Yes. So I hope wanasikiza. Majenzi ni watoto wangu, I'm the father of Gen Z. Na si wewe nikakujia pesa pasta. Mimi naweza penda mtu, basi umesema naweza penda watu 3 kama ako na pesa. Na mimi basi naweza amua basi nitapenda pesa. Wacha nikwambie. Maana vile iko. Wakati wetu tulikuwa tunaangalia umaridadi wa mtu. Sasa hii unaona sina meno, Gen Z yako na meno.
lakini mimi naweza nyang'anya yeye kasichana. Mimi naweza patia 5,000 na yeye hana. Huyo msichana anaenda kwa nani? Anaenda kwa 5,000. Wakati wetu kulikuwa unaandikania barua I love you nini. Siku hizi ni simu. Siku hizi ni simu. Na kwanza mtu anaangalia mfuko wako iko namna gani. Siku hizi hata kutoka bahari nimetoka kuja hapa 120 shillings. Hii kijana hana kazi. Hata ukimwambia tukutane pahali atakuja na nini? Na sitaki kuongea, ndio unaona ukienda huko kwa Gishagi maana mambo mengi imefunikwa ili tusiharibu majina ya the Gishagi because of the people are coming in to buy the plots. Ukianza kusema hii watu wanarara na kuku na maumbwa iandikwe kwa runinga, hakuna mtu atakuja huko. Ingine inafunikwa, ndio sasa tunaongea huko chini ya maji. So do you know madam, iko mtu hana girlfriend. Na sio kupenda kwa, ndio anakunywa mbangi, anakaa vile anataka, finally anajiwa. That is why nakwambia tukuje karibu na hawa watu. Tukija karibu na hawa watu, tuwafundishe mambo hata ya love. You can love me without even money. Sure. Because ni wamekosa mtu wa kuwafundisha. I thank God because tukiwafundisha mzuri, hata siku moja tutakuja tuwafundishe mambo ya about the elections. Yeah. Elections is not money. The process of election, hata wasimame viti. Wasimame hata wachaguliwe. Unakuta mzee wako na 70 years, 80 years, 60. Hawa vijana wanaenda kusema yeye tosha. Na wao ni vijana wako na wamesoma. Sasa wengine wanakuta wamepewa kazi ya ICT na ni wazee hata kuliko mimi. Na hii vijana ndio wanajua hii mambo. Afadhali hivi ifata I thank God because in Kiambu County kumepewa kijana mdogo ICT. Lakini ukienda pale nyingine unakuta kazi ya vijana na akina mama wadogo inafanywa na mtu ya 70 years. So tukishika mzuri tuwalete pamoja plus these ladies their agement. Tuambie vile mambo ya zamani ilikuwa. Na vile shetani alikuja na akaharibu. Na hawa wazee sasa wana take over. They are taking control because wako na pesa. Tukiwafundisha hata these young girls watakuja kukataa hawa wazee. Waseme no, I'm not of your age, utaniharibu. Yes. Na wengine hata kwa Biblia ukienda kuoa ama unaye na mtu ya nimekwambia niko 65 years old. Siwezi wa mtu ya miaka 25, sio ni mtoto yangu, hata nikukaa. Hata kwa Biblia inasema wewe unafanya usalati. Wewe sasa alika yako mpelekane. Kwa hiyo tukiwafundisha mzuri, wasichana wataenda kwa lika yao. Na ndio unaona wengine vijana because of kukosa pesa anaenda kwa sugar mami, wa susu. Kama mtu mmoja alikuwa alikufa miaka 80. Akawa kajana kalikuwa kanajenga na mawe, kalikuwa ka 30 years. Wakati mama yake na ni wa 60 years alisikia ati ameletwa msichana wa miaka 80, huyo mama yake alikufa. Inaweza kuwa challenge pastor pale kwa kucheka, lakini yes. Mama kijana ako 60 years. Yes. Mwenye kijana anza kuoa ako 80 years. Yes. Hapo unajua unaona kama dunia imegeuka. Imegeuka kwa sababu tumenyamaza. Secondly, huyo mtu ujue ako na pesa. Akija kanisani tunampatia kiti ya elder. Sasa unaona, nikiwa mchungaji sitaki kumwambia. Kweli. Nikiwa kwenye mamlaka, because ako na pesa sitaki kumwambia. Pesa simeharibu. Pesa kwanza zikae kando. Because hata tukienda vile tukienda na wewe, mtu aje na pesa mingi, ni mzee wa kanisa afanye usalati, na wewe una chochote, wewe ni kwaya huko, mtu tu ya kwaya youth huko, wewe ndio utasimamishwa. Na simamishwa hata ya pesa ya Bwana. Juu kama saa hii Joshua ananiuliza huyu akuko studio ya pili. Yes. Aliuliza saa kama huyu kijana ameleta mama wa 8 years, mama yake ako 60 years. Nani anafaa kutuma mwingine? Unajua sasa kile kinaleta shida hapo ni pesa. Kijana ndio ameolewa. Kama kwenye haolewi, mimi naweza kukuletea vijana moja hapo ameolewa.
mpaka utasikia, utashangaa uone soso anaenda na bakora na kijana anasema this is my girlfriend. That's what is happening. Kwa hivyo tuko na shida mingi sana. These young boys, they are passing through many fires. First of all, ile jela imetengenezwa hata hapa Kenya, inatengenezwa boy child. Bunduki inatengenezwa boy child. The military tanks hata saa inatengenezwa. It is targeting the boy child. Na wao ndo napata ni wengi huko. Tukienda wakati wa siasa, goons wale tunataka kutumia is only the boy child. Boy child is in a danger unless we join hands together. We assist them and help them. We are going to destroy one generation. Especially from 25 to 40 years. Na kati ya hiyo 25 to 40 years ndio niliona research ambayo ilifanywa. Walisema hao ndo mostly kwa Kenya sai hao ndo unapata wako na ugonjwa. Yes. This from hata wengine wamesema I will not marry. I will not marry. Wengi au vijana wengi wamesema I will not marry juu sina pesa. Mimi kwanza nilikuwa nasema sita marry because singetaka kusubua bibi yangu vile baba yangu alikuwa anapiga mama yangu. Unaona inatoka na mambo ya nyumbani. Wasichana wangu wakati nilikuwa napiga mama wakasema mimi sitaoleka. Kama nitapigwa namna hii akili ilibadilika. Wakati nilibadilika nikawaambia wameoleka. Mimi niguka na wamezaa. Kwa hiyo unaweza panda, unaweza haribu, unaweza jenga. Especially wazee walika yangu. Wazee walika kwetu ukiwa miaka fulani lazima uingizwe in the council, Kikuyu Council of Elders. Ukiwa kama 20-25 years unatolewa busi ya kwanza na baba yako. Ndio ukubalike sasa. Kutoka hapo iko busi zingine sasa wewe utanunua ukuje ujiingize to Kikuyu Council of Elders. So kama huna you are not accepted. Number 2, huwezi pewa advice. Na huwezi peana. Na ukienda kwa wanakuambia kwanza utoe. So unaona sasa hapo hata Council of Elders I hope the Lord we are going to help them to change that decision. Why wanapeana free hata mtu hata kama hana mbuzi wampatie tu advice. Because they cannot give you. They cannot. Hata wananisikiliza. Na ukiwa wewe ni mmoja wa Council of Elders uende kuwapatia huko hiyo advice wajue utaondolewa. Na labda pasa nikirudisha nyuma kidogo, kuna hao vijana ambao unashughulikia now that tunaongea juu ya boy child. Kuna hao vijana wengi unapata nowadays hawataki wanawake, wamesema wanawake wanataka pesa. Lakini unapata kuwa kuna vijana ambao wanapatikana ni gays. Umepatana maybe na vijana kama hao, na kama umepatana na vijana kama ambao ni gays ama wao wamesema tu mlengo yao ni mwanaume na mwanaume. Vijana kama hao, how do you deal with them? Tumekutana nao sana huko Kikuyu. Mimi sikukuwa najua iko mambo inaendelea. Mpaka ukiwa kanisani hutajua. Toka uende pahali wako. Ni kweli. Nikaenda siku moja pahali moja nikakuta vijana wengi sana. Kamoja kaanza kunigusa akasema hii chakula ni mzuri sana. Unajua mimi sikukuwa naelewa. Mtu mwingine kaniambia utasikwa na vijana. Akasema what? Na ni nyumbani. Nikaanza sasa ku find out kwani hii mambo inaendelea. Nikakuta wako wengi. Even hata wengine wananiambia pastor ile konda mlinipatia niliweka hapa kwa mdomo. Nimejua mambo mengi sana. Mengi sana. So wengine wakasema sitaoa. Sasa tu wanakuja. First of all, sina pesa. 2, I don't know, nikipata mtoto na sina kazi, is another problem. Nitapeleka kwa chief, hata nimekataa kununulia mtoto chakula. Sitaki kukosana na serikali. After talking unto them and doing what they are supposed to do, because kazi iko mingi.
Nimekwambia vijana kama hawa. These boys. Aminia Home Services. Yes. These boys, every house, they wanachukua takataka every Friday. Every house, they are charging 400 shillings per house. About 2 weeks ago, per month? Every Friday. Every Friday. 500. 400 shillings times 500. Si unaona hiyo ni pesa? Nzuri sana. Na wako 20. Wakati wazee wa nyumba 10 na chief aliona vile wanafanya, wakaanza sasa kuwapatia kazi. Wengine wako pahali ingine moja kunaitwa Uthiru. How do wamefanya wonders? Wakaanza kufanya namna hiyo. Today they have got 10,000 houses times 400 shillings per month. Hata ni masongo. Ni pesa mingi. Na sio wanachukua. Ndio ile tunasema usibague kazi. Na hawa wanatoa cartons, wanauza kado. Our governor amepatia vijana nguruwe. Hata alikuwa na vision ya vijana hadi anapatia nguruwe. Wakienda kuchukua hii takataka wanatoa chakula ya nguruwe. Hawa watu wako na nguruwe wananunua. Na something of plastic inanunuliwa. Hawa watu wako na kanyamo. Nilikuwa na wasaidia zaidi wanaweza nipatia. Labda kwa hiyo uchafu pasta maybe vile ambavyo wanaitumia pia. Niliona kuna wengine wanatengeneza mbolea. Kuna wengine hiyo plastic, kuna vile ambavyo wanaenda wanaichoma. Kuna vitu niliona wanafanya kwa uchafu tu. Labda kuna vitu vingine ambazo wanafanya kwa uchafu. Mtu mmoja kwa hii vijana alienda kapewa mashini ya recycling those plastics. Na haijafanya kazi. Hata barua yake niko nayo nyumbani, alinipatia nipelekea Wangaba na wasaidie na stima. They are now planning to do that. They are planning. And soon and very soon. In fact, niliambia hata hawa watu next year ikikaribia wakati wa campaign tufanye harambee fundraising, mununue lori. Because hawa watu watajirete tu. Si watajirete kwa vijiji, si wanataka kula zao. Watajirete na wakuje na kakitu. Nikamwambia ule hana kitu hata msimpatie hata pahali ya kuongea. Na hiyo kazi unataka tu ifanyike huko ama vision yako ni kuipeleka kila pande ama ni hiyo site peke yake? Vision yangu ndio tuliregister Save the Boy Child CBO. From all countries, from all counties. Yes, from all counties. In fact, nataka sasa nikimaliza huko tuanze kuingia upande wa Nairobi. We show these young men. Na tena kuchukua hiyo takataka, serikali imetoa pahali ya kutupa. Labda kuna tribes zingine ambazo maybe hao pastor wengine ama vijana wengine ambao umejaribu kuongea nao waanzishe. Kwa sababu kama unawafunza kwa kutengeneza sabuni ama kuokota uchafu, labda vijana wengine wanaweza empower vijana wengine. At least wanaenda hizo counties zingine pia wakiendelea kuempower kila mtu. Si utapata kila county imebadilika. In fact, nilipata party na moja wanaitwa Sofco. Sofco, wakati waliona vile nafanya, wakaja kunitafuta. Wakasema sisi walianzia Kimbla. Na hiyo somebody akapata shida, akaenda America, akawa na watu wa kumsaidia. So he is looking for hao vijana awasaidie. Kwa hivyo partners wako. Tena nikapata mwingine alikuja kuniona hapa kutoka hapa Westlands, their office in Westlands. Wakasema they want this vijana wasaidie mambo ya agriculture. Kwa hivyo mkianza kitu iko watu wanakuja. Hata hawa wako hapa Westlands wanasema they are ready to go to every corner of the Republic of Kenya. Wanawasaidia training 3 months. From there wanapatia pesa because these young men kile wanakosa wako na akili mzuri sana, ni pesa capital ndio inawasumbua vijana. Kuna slogan moja wanasemanga walisema sisi mawazo tunayo ya kufanya kazi lakini hatuna support. So for example hawa watu wako Westlands like they are called East African something associates. Au sasa ndio wanakuja na hiyo support ya pesa. Number 2, vijana hawajui in every constituency there's a youth office. Nilikuja kugundua about 5 years ago
National Fund, National Youth Fund, kitu kama hiyo. Yeah. There's Madam huko Kikuyu Kabeta anaitwa Madam Jerry. Nimemwitia vijana plus wasichana, anawafundisha how to raise a proposal, how to apply that loan. Wanaanzia na 100,000. Wengi ambao wamesikia wameenda training nimeona wakipewa, na kutoka hapo wanaendea pole pole. Wale walikuwa nasema hawataoa, sasa hivi wako na mabibi. Kwa hivyo nikanyamua inaleta shida. Watu watafute pesa. Watu wajitume. Because it is true. Kama kwetu tumejenga maternity ni free. ECDC ni free. Hata iko moja ilifungwa wakati upande wa huko Lali. Hawazai. Ni maternity tukafunga. Tukasema acha ifanye iwe kitu kingine. Na wakija wazalie Kiambu, maternity ni free. Wabatangi anawalipia. ECDC, uniform, karamu, kila kitu ni free. Kwa nini anafanya mna hiyo? Alifanya mna hiyo ndio vijana waoe na wazae. Because tukikataa kufanya namna hiyo, one time one day utakuta sasa familia yako kuisha. Yes. Naona hapa kuna pastor mmoja si pastor, actually anaitwa Steve Ndemo, anaishi Zambezi. Anasema salimia pastor, he was my classmate. Amen. Steve Ndemo. Namjua. Namkumbuka. Rafiki yangu sana, hata tumeshahubiri naye kanisa moja huko Kenya Assemblies of God in Kikuyu Kidifamako. Kifiko msalimie pia. Wakati wetu unatimia, labda uweze kaongea na mama huko nje, baba, wazazi wetu. Jinsi ya kumtunza boy child. Oh, thank you, Dana. May God bless you. Katika kitabu ya Mungu, David alisaidiwa sana na wazee na kina mama. Timothy akasaidiwa na Paul. Paul alikuwa anamwambia Timothy, respect the elders. Listen unto them. Listen unto their advice. Kwa hiyo wewe mama, wewe baba, vijana wanategemea wewe. Do not keep quiet. Give them the good advice. Talk to them well nicely. Na watakusikiza na watabadilika. Kama vile tumeona King Lemuel akikumbuka vile mama yake alikuwa anamwambia. Kwa sababu wewe ukikufa, nani atakukumbuka? Mtoto atasema ulikuwa unamwambia afanye nini. Kwa hivyo baba, mama ni kazi yenu. Mungu alimpatia watoto, na ukumbuke iko wengine wanalia hawajapata watoto. Umepewa a good gift, na hakuna mtu mbaya, na hakuna mtu wa shetani. Wewe mama, muda wako ujue your tongue has power. Imebeba life and death. Anza kuprophesy good things unto these people. Ukiona mtu akiwa na manyoya namna hiyo ametengeneza kama Diana, usiseme hii ni mwongeke. No, it's a good man. Ongea na yeye, mwambie ina makacha, men are not supposed to kama Diana. Na wataelewa because tunawatupa, hatujawaambia. The Bible says, my people perish for the lack of knowledge. Kwa hivyo, let us give our young people the knowledge, and our society, we are going to be strong. Unakuta mtoto mdogo, kina mama, waacha kumwambia the president anaitwa Kasongo. Akikosa, si kumtetea. Tukianza, is a head of state. The constitution na Biblia inasema, let us respect our leaders. Kwa hivyo, tukiona hata president akienda unaanza kusema Kasongo ni mwizi, unaonyesha mtoto wako, hakuna mtu atakuja kwa heshima. Na mama, na hata mkifanya campaign, ile maneno mnatoa kwa mdomo yenu mchunge sana. Because we are all Kenyans, we love one another, and we shall remain in this nation until Mungu atakuja kutuchukua. Kwa hivyo, na sisi wazee, especially men, hapa ni mama alikuwa anaongea juu ya mtoto wake. Na wewe mzee, ongea uonekane ukiongea. Kama Paul akiadvise Timothy. Wengine wamekuwa hapa beleni, kama hata nikiingia kwa our leaders, President Mzee Jomo Kenyatta,
akasaidia watu wengine, kina Moi na wengine. Wakati aliondoka wakakalia viti. Wewe mzee, wakati utaondoka, nani atakalia kiti yako in your house, in your family? Kwa hivyo tuombe na tuonyeshe watoto wetu kwenda kwa kanisa. Tukienda kwa kanisa, wachungaji and church elders, they are going to prophesy good things. Na watoto wengine, for example, niombea watoto wa kanisani ikasema, these people are going to pass well in the school, they will go to the university. Hawatawachia shule kama mama yao aliachia standard 5. I'm telling you, hawa watoto wamesoma. Na moja in Kikuyu constituency, she come from Kisii County, yeye ndio spiritual leader in the school of 1,000 people, and 95% they come from that area. Mungu amemuinua mpaka watu wanashangaa after prophesying good things upon her life. We have got a good work to do, and to protect our children. Kama kuku wakati anaona eagle, he protects his children. Let us protect our children. Labda pastor, tukimalizia kwa sababu nimekuita leo siku ya leo, na kuna wale ambao wameshangaa leo Eddie ameleta pastor kwa studio vile ambavyo sijawazoesha, lakini nataka niwazoeshe. Sasa I think tumemaliza. Next time tena utakuja. Lakini kwa sababu ulikuja huku, lazima utupe maombi ya kumalizia. Na ukienda wa Kiambu, salimia watu wa Kiambu. Amen. Waambie tunawapenda sana. Amen. Acha tushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunainua jina lako kwa hata kwa hii masaa umetupatia kwa hii TV. Mighty and everlasting Father, we humble ourselves before thee. We pray that you are going, my Father, to bless this TV in the mighty name of the Lord. And I pray it will continue giving your people, the community, hope and future in the name of the Lord. I pray even other pastors are going to come to this place and spread the good news to Kenyans and all over the world. Thank you for Diana, for the way you are using her in a mighty way. Thank you for every member of staff. Thank you for this young men. I found them there. May you bless them. May you be with them in the mighty name of the Lord. Thank you even for the directors, for the leaders of this company. May bless them in the name of the Lord. As we depart now, we pray the power and the Spirit of God will go together with us. In Jesus' name we pray and believe. Amen and amen. Thank you. May God bless you. Tutakuja kukutana siku nyingine. Yes. Asante sana. Amen. Ndipo mugire na mbia mona sugusanganita sumurubiri twensoko bwakire no nyetwa digital kankigo. Seseniwa na letumera ne ikeu cha sumurubiri twensoko bwakire. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umu